Popo fuakawani e au e otua kalanga fua mo'oni ki hene afio ko tupo wono. E tui to tonu o tonga. Kawi maan on mo hawa. Nestu tone o e pule anga o tonga. E fai to tonu mo ma on oni. Ai la kanga mo e ngā o e fale anea. O tanela liko e hifo fusmalohe. Whafufonga e ka kai o e ua tata. O fuakawani e au e otua. Di tanga fua mo'oni ki hene afio ko tupo wono. E tui to tonu o tonga. E te tau maanoan mo hawa. Ai konistu tone o e pureanga o tonga. Pe whai e ngawe i he potu ngawe. Ki he ngata anga o eku mawhai. Tupu hike lelei. Ai tu i mo e pureangan. Ko au tanela liko o hifo fusmalohe. Mista fonua, savea, palani mengahi koloa whakainatu. Tala mahau e fonua. Ka pemo e ne afio. Bowono. Ka pemo e piwhareo. Penis karauri. Boto au karara. Dapat pemo hamaf. Tapu pemo e pere mi au tonga. Ama e ho e ki kapiti. Dapat e penis kaniwaru. Ama e ho e ki no pere. Dapat e ho e kwa fonga ka kai. Ta ke kamat. A senita. Pere a tonga. E wafi ma uangano. Wai whamaro hen. Kia ono po te wita. Rafehi pilok. O whonga ki o roa ki o tonga tapu. I he lote rei toka matak. Mahina koe ni ka sun. Ka me ka matanga. O pachiti. Ka kia i e fia ai pungpungin. I lau maale rei. Hui ki o whane. Ki tau ka matak. Ai ngā ue koe ni. A seri ki a ngā ue ki he budget. O e ngā ue ki e whare. Hei kai tu ngā ue whare. Ki a ngā ue ke. A koe a senta pe o ku whekau a ki tonu mo e budgeti. Ko ngahi nau e a senita, e stufat, pe a o to tonu ke mo osi. Mako to ai. Hoa whataha la aho o e whare e lo zonga rea i o e budgeti. Fotu atu ki tau ngā ue pe e ngahi hoa whataha ko eni. I ngahi aho ko eni o tau whatahai, o rea a e pateti, o e hongo fulu ki he tahaua, mo e ua ki he whā. Ta whia mau ki toi hokoat, pe lawa ki toi hokoat me he ni ma e whiaf, ki he whito e whiaf. Koe ta whikani ma, koe ripoti koe a whikomak, e komitu mao ki he pāngā. Pea o gia e tōnga koe ni, e whakahoku koe a koe ngā ue, o kore tu heni ki e karake, ki ne kātaku mai, ki ne lau. Ai report ka rak, wafma wanoa e komito mau, ke pāwa. Ara. Ka koe kia whanarea, e pare mea mo e hoi mimi pakakate whare. Ka tāki whakahopa no lau e
Ripoti fika uluaki wak mau fulmano komito mau ki ngai mea whapanga, ngai whamtal whapanga preang. Whaho kia honima sunye wano wano. Lotwaya, eksea, wharere o tonga, ngalofa. Eksea, ko whapapa mo whahua te ripoti fika taha wano wano komito mau ki ngai mea whapanga, ngai whamatal whapanga preanga, o whatatau ki tutuni ki o tukui whaaki me wharearea e aho fulmawalu o me wanoa wano. O whikaoke a ripot koe ni mo la whakahanganga ke whakahuat ai paanga ke ngahi ngāu e preanga wanoa wano. Ai a koe la whakahanganga whika uluaki o i wāwhi maa o fulmano wa ngahi ngāu ngāu whakapacheti o i la whakahangangani. Whapapatu whamoni wolo to tā e saka malueke sea komitu maa ke ngai mea whapaanga wa ngahi whamatala whapaanga ai preanga. Kada koi ke me ke pesi mo fulmao no via e whakama apo me ngahi whakatu. Ko kakat ai ngāu ai komiti ke ngāu e tuku mai me wharearea pia poatu. Kana whakatu o anga peheni. Uluaki ke tari a ripoti whikataha wanoa wano e komiti panga ua ke area e la whakahanganga mo polokalama estimate whakahanganga ki ta whapanga wanoa wano ua fitu wono ngahi whakadondonu I whakalahi ua a mo e ua I o ripotini. Tolu ke area I e palani ngā aue e ngā aue pia mohono ngahi whakadondonu o koatu I whakalahi taha o ripotini. Wha ke area I whakamatala pachet whakahanganga ke tau whakapanga wanoa wano ua fitu wono ngahi whakadondonu I he whakalahi tolu a mo tolu bi o ripotini. Nima whakawak mo kore mi ofisi o wharearea ki whakaivia e pacheti o ofisi aki a paanga e noa po intolu miliona ki whakamalohia aki hakau ngā au e whohou e ofisi. Ai whatongia whakawakai pia mo sivi ai ngā au e pure anga oversight balls. Ke tari ke tok whengawe aki ai podunga e paanga mo ofisi o wharearea I lolotonga ai tak whapaanga wano wano o fitu ke whakapapauki ai ngahi whiama o ini pia mohon whakapaanga. Malak sea. Koreke, se ai kumipanga kene pai mo mo ki whamarang whakawaka pemboe. Koto koe ni ripoti. Tau meksia pape eki premia, e kapeti pape ke tampilisi, o ik no pele pape ke ho eki o e kakai, se ulaki pe whamalo ki he e pureanga, e mistapanga, pape ke ka me mipa o e komiti ngai e rundu ni se ko ripoti pe ne o si hopo atu, o ki pe pe o katone foi fatumia se famalo pe feitol pe que fe ko me purenga ko pe di scenario lava fatumia ko ni se ah Maro, se kumipanga wapotu e lau pe moa ai ripoti I he kāpe. Maro. Istolu talateu. Ragi, o whakahopa te ripoti ni a ola o ngāwe a komitu mau ke ngahi mea whapaanga, o ngahi whamatala whapaanga pureanga komipanga. O whakawaki mo la whakahanganga ki whakahuat ai paanga ke ngahi ngāwe a pureanga, wanoa wano. Pachet e pureanga ki tau whapaanga, wanoa wano, ua fitu, la whakahanganga. Pea mo ngahi nau, o whakahu whakataha, pea mo la whakahanganga, ai a koe polokalama estimate whakahanganga ki tau whakapaanga wanoa wano ua fitu, estimate whakahanganga. Whakamatala pachet whakahanganga ki tau whakapaanga wanoa wano ua fitu, whakamatala pacheti whakahanganga. Pea mo palani ngā au whakahanganga. tapu feitona se ko ko tari ripoti se ra to batanga ko to tu muy fo pe dilaro ke algo kata mo kata ko po mango e ripoti ko to te kuna to tai ni yo pare paro se E mea mai
ai ho e ki whawhonga o wawau. Ko tu mai ke whare ke o te lau kai hokoat anu tu hifo ki he kawit kakato ai urak me konga koine o pateti. Kaha mea kia e pandemia e ke hotu koe pe me he whawhonga ho e ki o wawau. Tu pe fe tuna sea pe fo ke hoik me mi pa whare lea. Koe ripoti nia e se komi pānga ki ka mau lawe ki heo ka pauwhi mau ki lau ka kata e whare whawhof pa tu hifo tatau e pe sea. Toa pe ki e sea komiti wena ni whahu mai ngā ho mau inga koe ni ki to ki hani mea kia. Aro, se kun kawa panga, paha o mea ke potu koe. Ta me sia pe pe ke ho iki fu mala pe ke ekonomia ka me mi pa pe i pe komiti i ta i mi fu ka sia ko ka me mahu i nga ia na e o ha ke he komiti ta to gi ba o ko re pe ta ta pe pa seti pa pe me fa matala pa fa ka ta o pe he ke po kalama a kita seni ali ke ki ho ko pe me plan ka pu nga ko re pe mo ko ilo pe ka ta mi ka mahu i nga en ko ke mo me ke ko tu ke fa ko hi ko na mea ke tu ngā wata lo tonga tu wharerea koe ni. I ngahi e ria koe ni se kore atu pe, fotu watu ke kātu pe mua, ka kai mau ko hui ke mea koe ki, ko tu e toko ni e ngahi mea ke wharerea, ke tau ngai whatakai ke ka au se mala. Kua umai sea koe ia kumka kai kun panga, e tuku ke o mai. Ai whamatala panga, kunga ke mumea ki ai, ho e ki o whare, Uia e ngai whatuanga he ni mai a henga he tūkunga e whai kei whemea aki a mui. Pea i he ne pehe whai kei tōkanga. Pea kono hinga ia e whawhonga ho e ki. O whai e tōkanga mai ai se pānga ke hoko atu i pohono uia ki. Ko hinga koe tūnga o e pānga koe ni o uia e ki rewe iai pea uia e whakaukau. Tūmai ki mua. Ai au whaki ki mo mea ki ai pe tuko hoko atu ki e kongo ka koia o komi ka kato hano whi mea aki. Koia e katak pe ho eke e hoko atu pa ono lau mai o e te pire koe koe e tu mai e sea komi pāka pāra. Whakaosi e palakalafi ulua ki, pe moe palani ngāwe whakalanganga e ngahi potu ngāwe ki tau whapanga o noa anu o fitu, ki tau whapanga ua noa, ua walu, ua hiwa, palani ngāwe whakalanganga. Pua, nei te pire e nau patseti e wharearea i hamonite o ngufulma walu o men ua noa ua ono, e tāria ki tu huifo ke komit pānga e aho tatau, ke whakahoko hano sivi mo whakawakai o whatatau, ki ono tala whatongia i tūtūni te au whitu ngufulma wha o ngahi tūtūni o ngahi whakataha e wharearea, ngahi tūtūni. Ki ngahi whakamatala whakapaanga e pureanga, e mo ngahi report a tita seniare, e report whakafoki ki e wharearea i e whakataha hoko ai whare. Tolu, na whakahoko e komit paanga, hono tala whatongia ngā maheni, o magatunga i tūtūni te au whitu ngufulma wha o anga peheni. Longa taha, wakai i mo whakapapau i atu ngā tonu o ngahi matai whika, mahu i ngā whakapaanga, o ngahi mea fua o whakatu mai i polokalama estimate whakaanga, pea mo i whakamatala pachet whakaanga ki tau whakapaanga o no waono ua fitu. Loma ua, tu ngā whena pasi a ngahi matai whika, i ngahi palani ngā au whakaanga, pea mo ngahi matai whika i estimate whakaanga. Whaa, na whinga watu wha awheni a komiti pia mo e minister ore o ki potu ngā paanga ka ko e pandemia o te whakawhanua mo e ofisa pure ngā ue e potu ngā paanga kau ngā ue e potu ngā ue pia mo e wha palani whakawhanua ai office pandemia ki whakapapau i o putonu pia mo i he whotunga format le lei ai la whakanganga polo kalama estimate whakanganga whakamatala pachet whakanganga pia mo e palani ngā ue whakanganga. Ola o ngā komiti
Ko ngani ma na whakahoko ai whakataha e wha ai komiti a ho wofulma nima ki he wofulma aono a ho wahiwa o me wanoa wano pe mo a uluat o sune wanoa wano. I whakataha i a ho wofulma nima o me wanoa wano ai area ia i atuunga tonu o estimate whakanganga whakamatala pacheti pe mo palani ngā ue a ngahi pot ngā ue. Ta ia i ngā kotu whatontonu whakalere ni komiti pena o atu ia ki pot ngā e pahanga pe mo palani whakafonua ki whakahoko mai ha tari tohi ki ai. Pe ke report mai ki whakataka hoko ai komiti e hoko fulmahiwa o me wanoa wano. Ono, i whakataha ia hoko fulmahiwa o me wanoa wano, ai ngā rea ia i tari tohi ki he ngahi whakotu whakalelei me i komiti o whakawak pe mo estimate whakanganga whakamatala pacheti pe mo plani ngā awe. Nei whakapapau ia i komiti po tungai pahanga pe mo office paremia a ngahi whatontonu nei whakotu atu i komiti ki ngahi nāuna ua pacheti pe whakapapau ima ia i mo e tari e po tungai pahanga pe mo office paremia ki ngahi whakotu ko ia. Whake ai pe ai report whakanganga i komiti a uloki o sundi wanoa wano o tari whakaluk fua ai pe mo ngahi whatontonu. Fitu, ko ngahi whatontonu nei whakahoko e komiti e ni whingarat mo office paremia o kuatu i whakalahi taha. Ko ngahi whatontonu nei whakahoko e komiti e ni whingarat ki pe mo o tungai pahanga o atu ia i whakamatala whakalahi o anga peheni. Taha whakaloma whakalahi wa a ko ngahi whatontonu ki lao whakanganga. Loma ua whakalahi ua bi ko ngahi whatontonu ki polokalama estimate whakanganga. Loma tolu whakalahi tolu a ko ngahi whatontonu ki whakamatala pachet whakanganga i whakatonga. Loma wha whakalahi tolu bi ko ngahi whatontonu ki whakamatala pachet whakanganga i whakapitania. Hua pointaha whatontonu ki ngahi plan ngā ue whakanganga. Walu, ihono wakai o tu ngā whinapasi a ngahi mataifika whakapacheti i plan ngā ue whakanganga ki estimate whakanganga wano ua fitu. Nei tofuia pe a ngahi pot ngā ue mi he vote taha ki he wofulmahiwa i he ikai whinapasi a ngahi mahuinga whakapacheti o kawat ki ai pe a mohono whatontonu o i kalama ki he ne tonu ihono tohui i he rea whakatonga. Ngā he rea na sipela hala, na whakotu atu ke tohui ki he ne tonu, pe a moe whotunga o i palani whakanganga ke whinapasi a tatau whakatonga o me tatau Britania. Hiwa, na tutunia e komiti ke whakafok e ngahi palani whakahangang ko ini ke whakatontonu o toi whakahumai. O kuatu e ngahi pes whakatontonu ko ini i he whakalahi taha. Hua koe niuwa, whotu whakatontonu ke lao whakanganga. Kongofulu, nai makai e komiti ke whotunga e lao whakanganga. Whakatonga iai, e ngahi isiu ko ini o whima ke whakalere i. Nei whakahok e ngāwe ko ini, whingaat wāwhi ai komiti, pe moe wa alao ai ofisi o wharearea. Ko ngahi whotu whakalere i ke lao whakanganga, o kuatuia i te pire. Ko whakangi ki o ngahi whatontonu ke lao whakanganga, o kuatuia i whakalahi ua a o reporting. Te pire uloaki, whotu whatontonu ke lao whakanganga. Nai kolomu ko isiu ko pesi whotu whatontonu tari me potu ngā ue. Whanganga, whika wanoa wano wa fitu, pesi ua, kupua o whakatonga. Kono whakarea whakatonga o mahuinga whakapacheti whakaluku fua i he lao whakanganga. Whakarea lolo tonga, fitu ngea tolu ngofulu ma 5 miliona, ma wakilu whamano hiwa hawhi tolu ngea. Whotu atu ke whakarea koe, fitu ngeau tolu ngofulu ma 5 miliona, wakilu whamano hiwa hawhi tolu ngea. Ke tō ai whuirea ma e osi ai 5 miliona i e whakarea lomoto. Tari me potu ngai panga, nei tari e whotu whatontonu e potu ngā ue. O atu e whatontonu koe ni e pesu loaki o e whakalahi ua a. Isiu hingoa o ngahi potu ngā ue, pes tolu ki he whaa. Whotu whatontonu, ke whakapapau i mai a hingoa o ngahi potu ngā ue ko e ni.
Whatatau ke mea e paremia I fofua whakataha ai wharearea I aho ni masanuari wanoa wano. Miniti whikataha wanoa wano pes tolungu fulma mo tolungu fulma nipa. Voti hongo fulma taha potungawe fe whakatawaki mo whakalakalaka whakaekonomika. Ministry of Trade and Economic Development. Voti wofulu potungawe fonua savea mo ngahi koloa whakainatula. Ministry of Lands, Survey and Natural Resources. Voti wofulma hiva potungawe prisons. Whatatau ke estimate whakaanga wanoa wano wafitu. Voti hongo fulma taha potungawe ke commerce Consumer whakatawak ilofo mo ngawe akakai. Ministry of Commerce, Consumer Trade, Innovation and Labour. Voti wofulu ngai fonua savea palanikolo mo ngai koloa whakainatula. Ministry of Land, Survey, Spatial Planning and Natural Resources. Grisone aine afio His Majesty's prisons. Kali me potungai panga. Oki kai tari ai whakatu whatontonu. Magatu ngain I heanga maheni me henga hita ukohiri hano whakapāse pachet whakanganga aki e hingoa o ngahi potunga au e na liriu me kapneti kai tok whakahumai ki wharearea e liriu hingoa I he lao ke ngā au e whakapurea. Whakatata ake hingoa o potunga e ngō ue mea tokoni mo e wāho akau o glolo tonga ha I he konga uluaki o e lao ki ngā au e whakapurea ngā koe potunga au e ngō ue mea tokoni wāho akau mo e tokutai. Neo ngone as whakapāsi pē I wharearea I pachet whakanganga e tau whakapanga lolo tonga wano wanima ua no. Koe bout hong fulma walu, koe patunga ngowe mea tokoni me wa o kau. Koe kai kau ai tau tai. Hange koe ne ha I lao ki he ngā ue whakapurea. Tau pēmbo hingo e patunga whakama o ngā. Ngā ue ki ngahi ngā ue lalahi o e tak mamata me ngahi patunga ke. I he teimta tau, o kamanaki ke whakahumai e pureanga lolo tonga ki wharearea ai liriu ki he hingoa o ngahi patunga awe he ne ha he lao ki he ngā ue whakapureanga. Ai au kaua I liriu ke hingoa o I potunga au ke voti hong fulma taha, potunga au whakatawaki, mo whakalakalaka whakaekonomika, mo voti o fulu, potunga au whanua savea mga hikoloa whakainatula. I he ahoni, o fulma walu o me wanoa wano, o whakapāsi ngā au ko ini me komiti lao, lo komiti, o tiu ke whakahumai ki wharearea. Lai whakatoanga I komiti a tari me potunga au pānga. Ka koe whaunga ngā ue to tonu, koe tokitari me wharearea ai liriu hingoa, pia toki ngā akirewa a hingoa whoku. Nai whakotua tu he komiti ke whakahumai I lao whakanganga ki he voti hongo fulma taha, ke are whakataha mo pacheti pia tari whakataha I pe. Nai tutunia whakatu koe pe a komiti ke whakafoki pe hingoa ngā he potunga ue ke he nau lao lolo tonga, pia toki liriu pe I a taimi e whakahumai ai nau lao liriu hingoa ki wharearea pia tari. Ko ngahi pēsi whatonton ko ini o whakahua tuia I pēsi ua mo e tolu o e whakalahi ua anga. Ua poini tolu. Fotu whatontonu ke proklama pacheti estimate whakanganga wano wano ua fitu. Ko ngaha mawhulmataha. O whakaiki kia tu I te pire ua a ngahi isiu na o hake komiti o whakauaki ka mo proklama estimate whakanganga o kau kia I ngahi whehu ne whema ke whakamara. E pire ua, koe whakaiki ke ngahi whakatu whatontonu ke proklama estimate whakanganga. Kurangi, pēs tolu mo pēs hiwa, whakatu whatontonu me komiti. I klub whakamore ua Double X whakalakalaka o sektoa taha o kia e mahawinga whakapacheti estimate kamata o wano wanima wano wheunga mo pānga ni mangofulu maono 0.5 miliona. Ya pānga ua fulu maono 0.1 miliona I estimate liriu, revised estimate. Pānga 0.5 miliona I tau whakapāanga e tolu ka hoko mai. Ko whihui, ke o mai e vahe breakdown o e pānga ua fulu maono 0.1 miliona. Uhinga o e pānga ua 1.1 miliona, pia mo whakamala ala, ai pānga 0.5 miliona ke tau fo
pe koe toko lahi pe ia, o whia mau no, pe o whiunga pe o whiunga, pe o whiunga, pe pacheti o fuotu koe ni, pe mai pe TDB, koe paanga no point whamiriona, ka whakahoko, whakataha a pongpong, pe mo DDB, o mak miai, whakamatala whakamui mui taha, ke whakahu mai e aho pure lulu ke komiti. Tari me putungai paanga. Koe vai o paanga u whutmaonu puniono miliona ki tau whapaanga lolo tonga, wano wanima ua ono, o whakafuofua ai koe paanga, wano punimalo miliona ki ngahi sektoa taha, panga 4.5 miliona ki hako, panga 3.2 miliona ki proklama no ka kai whiwhine, mo paanga no punitaha miliona ki tokoni ki ave whakawhare mahaki ki muri. Whiwawak me paanga no punitaha miliona ki tau whapaanga hoko, wano wano wa fitu. O kumatunga ia, i he tūnga lolotonga e proklama no to kon koini e pure anga i he panke whakalakalaki. Aia i he nea umai ki a honi o te eki ke a o peseti o fulmani ma e lahi o paanga ko noat ki tua mi he lahi o paanga ko oat e pure anga ke tawha paanga lolotonga. I he ne pehele o whakafuafua ke whiunga pe e paanga e awi he tawha paanga lolotonga ke whakahauka ki proklama no i he tawha paanga hoko wano wano o fitu. Kai whakahoko e ngā ue mo e panke ki hono mui mui off, mo whakalere e proklama no ke ausia e ni tau mua ngā ue. Ne whanonga i he komiti e wahe nei o mai i he tari ne whakahu mai i he putu ngā ue. Kana e kai ke mahuinga mahari e ai pacheti paanga 0.5 miliona ki tau whakapaanga hoko. Ko i kai ke whina pasi ai whia mahu mo e paanga o pata ke no i. Ne whia mahino akia i e komiti mo e putu ngā ue. Ke tu mau pe ai panga wano puniono miliona ka hiki e pacheti e wano wano wa fitu me e panga 0.5 miliona ke panga fitu 0.9 miliona. Koe whakahok e liriu koe ni o iai i ngahi tepi le whakawak e uesia, Constitutional Amendments. O hange koe tepi le wha ono fitu ki he hiwa, hongfulma wha ki hongfulma ono, pe mo e vote vala. Madonga he lahi o ngai te pire whakawaki e wesia, nei whakatu pe nauti he te pire tolu, i ni whakamalala ai isiu. O wat ai liriu ko ini i e pēs pruaki o whakalahi ua pi. Ua ka pēs o mwhulma tolu te pire nima. Whakatu whanondon me komiti. Ko whi kaki i he palanisi o sino i paanga hoko atu, revolving fund. Nei whakapaanga ia me whi. Koe panga hau mai me he budget whakalaka, development o panga 1.3 miliona, aia o tatauia mo whika i whakamatala paanga wano wa wha wanima. O kāia i pēsi o whulma fitu te pire hiwa. Tari me putungai paanga, nei tari. Nei putungai paanga koe te pire o pāt i lalo, koe whakamatala whakaiki kia whikawaki, mo sinoi paanga hoko atu revolving fund. Te pire ina, koe ina siwapureanga i whetong paanga muri, tungai paanga, putungai paanga, paanga humai, paanga 5 miliona, palkilu hivamano, wangiau hivamfulmanima. Putungai ngahi ngawe whalot whanua, paanga huatu, 5 miliona, ono kilu, whangeau tolmufulmahua. Paanga ngawe revolving fund, paanga tokoni MFET, paanga humai, 5 miliona, palkilu fitmano. Putungai tana paanga humai, ono miliona, koe panga huatu, panga humai, ono miliona, tolkilu, 5 mano, hiwafe, ma hiwangofulu. Putungai whamawanga, koe tolkilu, tolmano valuafe, 5 ngeau, whangofulu ma. 5 ngeau, whangofulu ma wha. Putungai e ngahi lalahi,
koe 4 miliona, hiwa kilu, tamano, fitungia fitungofulu. Ngahi whakamore, koe moi, koe ni panga huatu, hiwa miliona, fitukilu, ma paluafe, tolungia ufulu mato. Whakatoa, i panga huatu, koe panga 5 miliona, tolungilu, ma paluafe, fitungia ufulu mafa, senite hiwa ufulu manima. Panga hu mai, whakatoa, ufulu maano miliona, tolungilu, ono mano paluafe, ono ngea hiwa ufulu mahiwa. Koe whakaigiki ki hono tāri ke ngā ake ai pāanga koe ni o kuhe pē siua koe whakalahi ua pi. Nei whatongai he komiti e whatontonu ki he pāanga hou mai e sino e pāanga hoko hoko atu, revolving fund. Koe tānaket ai pāanga tokonu ni menu sila whiunga koe whamiliona valkilu fitmano. O aluhake ai mahuinga whakakatoa o wofulma ono miliona tolkilu ono mano valuafe ono ngea o kiwa ngofulmahi. Koe tutunia komiti ke whakahou hanauti i lalo i te pide o whakamatala ea i paanga fo o ne toki tāna ki mai. Konga tolu pēsi ono ngofulma fitu te pide hongo fulma fitu. Kodu whanonton me komiti tokoni whakapaanga ke pacheti, confirm budget support. O tāna ki hake a te pide hongo fulma fitu ke paanga te au hongo fulma 5 miliona, ka koe te pide tolu ia o paanga e te au hong ful mamal milion ke whakapapau i mai ai whika o tonu. Tāri me putungai pānga, o tāri e whutu whatontonu. Ke tāna ke budget support ki pānga tokoni me he kautaha OPEC fund, i te vide hong ful mafitu e program budget whakanganga, whiunga me pānga 12 milion. Ai au kai ke iai haliriu, i matai whika ke whakatoa, tokoni whakapanga ke budget, ke tau whakapanga, wano wano wafitu, whiunga mo pānga, te au ngoful mamal milion. O wat whanondon ko ini best tolu o whakalahi ua bi. Kari e komiti ke tāneke tai budget support ke hingoa o kautaha fōu koe OPEC, ke hange koe as e ngai whanua tokoni anga maheni mai ke budgeti, hange koe pange langa whakalakalaka a Asia, budget support, pange amamani, budget support mo ngahi kautaha kepe. Wha, vauti ua pesi walunguful mataha. Fotu whatontonu me komiti. Koe fotu ngā whakahu a pesi fo au he ospe a polokalama uluaki. Polokalama eki no a tolu. Vauti tolu pesi walunguful manima. Fotu whatontonu ke tatau mo fotunga o ute pire ki mua ke whakahu a pes fo e heo se te pire whakaluku fo e kulupla lahi o e whakamore. Tari me potunga e pānga, mga tunga hi kai ke liriu e matai whika e pē potunga ue ke tuma pe i fotunga lolo tonga. Tari komiti e tari e potunga ue kai whakatonga i eni ke eua e toi hoko i te uteu pacheti wanoa wa fitu ua wala. Ono, vote wha, pesi te au. Kodu whanonton me komiti, e taumu a purpose. Ngahi pot ngā aue, ke liriu, koe ngahi pot ngā aue, o matai tohi lahi, ai nā, ai ngahi pia, matai tohi lahi mwe pā, ai pot ngā aue. Ngahi waka, ke liriu, ke nā lahi, ai ngahi, ngā koe ngahi pia, wā lahi, ai wā i he waka. Au taha e pure anga, ke liriu ki he, au taha e pure anga. Nata tau ke tau. Ke whiwanak pe, e whakabritania, ue whakatonga. Tari me putunga e pānga. Nei tari he putunga e whotu whatontonu, neo ngō kuikai haliriu ke matai whika, e koe tau mua ngāwe ai vote koe ni. O kuat, ngā haliriu koe ni, pēs wha, koe whakalahi ua pi. Fitu, pēs te au māua. Whotu whatontonu, i whakai ki ke pānga huat, ai pure anga, kurupu, kongful mātaha, ke whakamawahei, ai whiria koe kau ngā au e whiria pētaha, ki he whiria e u kau ngā au. Mā dunga hikai ke diriu e matai whikaana e pē, pot ngā ue, ke tūpe i he whotu ngā rola tonga.
Tari komiti tari putngawe kai fatonga eni ke o to hopo i te pachet wano fitu wa valu pes te maua ke te fa fodu fatontonu ke diri fatonga sub program ki he polo kalama si aia e polo kalama si sub program tari me putngawe o fatonga eni ke diri i te pachet hopo wano fitu wa valu Kodudu fatonton ko ini o ikai ia i haliri o mitai fika e ko whakauhinga o estimate he vote ko ini pe ko yanga mahen pe ni no whakarea i ngahi pachet whakanganga he ngahi tapu ko hiri ko pasi e wharearea na whatonga i he komiti a tari me potonga we neongo ko pounganga mahen eni i ngahi tapu ko hiri ka mtoton pe ke whatonton e hoko totonu atu i he kahau ke madunga hela ya ene wesia e tohi estimate o whakato estimate o whakatonga i pe komiti ai isiu ko ini ke tok whakahok e whakalele e te pacheti o e wano o fitu ua wal ko ngahiwa vouti nima peste o manima whatu whatotonu whikawa keni pe mo hingoa o e potunga awe o ka e estimate whakanganga hingoa e potunga awe koe kaunga awe whakatipilo me tika ene a fio ko hingoa ko ngawe ene ha ko pnima ko la ke ngawe whakatipilo me tika ene a fio wano ni ma pe mo palani ngawe whakatau tolu ai po ngawe ko ngawe whakatipilo me tika ene a fio ka tontonu pe ko atu ia i pe siua ko e whalahi ua a ko ngā fulu pes te maono ko hingoa ai polkalama uloaki i estimate whakanganga koe wa apure i mo whare ene asi he palani ngawe whakanganga e potu ngawe ko hingoa e polkalama uloaki ko e taki mo tutu ni ngawe tari me potu ngawe panga ne fotu mai e potu ngawe ke tuma wa hingoa ngawe aki he estimate whakanganga ka liriu e hingoa i he palani ngawe tari he komiti a tari ba me potu ngawe panga pe ke whakatonga i ke kahau ko e fotunga o palani ngawe ko pau ki whena pasi mo estimate ang full mataha pesi te au maono o kai estimate whakanganga al minister whikauaki responsible minister ko minister Kimuri minister of foreign affairs fotuat ke whakatonton ke hingoa ha he kupua o lao ngahi whakatiplometika ene a fio wanoa wanima koe minister o kuhinga ia ki he minister ki ngahi ngau e whakatiplometika a ene a fio i he lao tari me putunga e panga, tari e whakodu whatontonu, pe ko atu e pes nima ki he walu, o e whakalahi ua bi. Ko ngā hongful maua pes te au mā walu, o ka i estimate whakanganga ai ofisi, o e Secretary Kimuri, Secretary of Foreign Affairs. I kupua o e lao, ngahi ngā, au whakatipilometika e ne a whio wanoa o nima, Secretary. O kuhinga ke ofisa pure ngā aue ko whanofo he ene a whio ko tui i he lao ko sekretari o ngahi ngā whakatipilometika a ene a whio. Tari me pot ngā panga o tari e whodu whatontonu pe ko atuia i pes nima ki he walu o e whakalahi ua bi. O tonga fulu mā whā, pes ua fulu. Ko ngea ua fulu mā whitu, polokalama tolu, polokalama i ki noa taha. Grup lalahi o e whakamore fika hongofulu double X tau whapaanga wano wa fitu ko whakatoa o e note i lalo he te pire au tāna ki hake ke 12 miliona hiwakilu ni mamano valuafi ni mangeau ka koe mahuinga he te pire o ku paanga e 12 miliona hiwakilu ono mano fituafe te au o nono aki he note ai paanga valuafe ono ngeau hari e komiti whakamatala ne whakahau mai e panu ai pā. Konga hongu fulu maa whaa. Vouti hongu fulu maa no, pes, wangeau ni mangu fulu maa taha. Proklama tolu, futu whatun tonu, proklama tolu, ngahi ako lau tosi e puri hanga.
Pacheti o bahai ma me to kon pongpongi ki ngahi lau tohi. O ka he palani ngau e pot ngau e ko panga ta po ni ma miliona ke bahai ki ai. Pes to mo fulma fitu whakatoka. Ke whamala ala e panga ta po ni ma miliona whakapanga e pure anga the current e itemi whakamore. Me to poni raisins and diets. Pe au toi hafoki mo panga ta po ni ma miliona o whakapanga mi he tokoni me ngahi pure anga tokoni in kind ke item me tokoni raisins and diets. Kari me putungai panga o tombe ai ni ha he estimate ko panga 12.9 miliona whakatoa ki proklama ma me tokoni bongbong ma ai ngahi ako la to si ai ko panga 1.5 miliona whakapanga e pure anga current pe panga 1.5 miliona me ngai ho nga we langa whakalakalaka in kind contributions. Kung hamuful manima. Hoti hamuful mano pesi wangea ni mangful mataha. Foto whakatontonu me he komiti. Programa tolu, programa si inoa tolu. Ngahia kola to si e purianga. Hiki he whakamori ki he wahenga. Ke whakamalaala e hiki ai kulupu hongofulu XX me he panga hamuful maono po ni ua miliona. Ihe wano wani ma wano ke panga e waful maono po niwa miliona ihe wano wano wa fitu. O kwiki ai mahenga ke panga e waful ma tolu po niono miliona. Aia na panga hong ful ma fa po niono miliona ihe estimate wano wani ma wano pesi wangea fitu waful ma ni ma. Kalama tolu pol kalama si iwa ngahiako polisi. Holo i whakamore ki wahenga. Ke whamalaala ai holo ai kulupu homofulu XX me he waua 0.5 miliona i wano wani ma wano ki he panga e homofulu mata 0.5 miliona i he wano wano wafitu. O holo ai wahenga ki he hiva 0.5 miliona ai ane panga e wano 0.5 miliona i he estimati wano wani ma wano pesi wangea fitu wafulu mano. Tani me potungai panga Proklama tolu, proklama si iwa, ngahiako kolisi, ke proklama tolu, proklama si no taha, e koe ngahiako lang to si, ai pure anga. Tā whitu, wauti taha walu pēsi wangeau ki waua. Tō ai ngāhi wāo a kau, kai tuku pē ai wāo a kau ke tonu, ai hingoa, ai milista, tau mua whakatontonu, o ngai lea o kuhinga ki forestry, ki he wāo a kau. Tā walu wauti watoru pēsi tolungia wōwa, pe moe tolungia wahiwa, hingoa o prokalama, whā, mauanga whakamatala, ke liu ki mauanga whakamatala. Tā hiwa wauti wafitu pēsi tolungia whānoa, koe minista whikau ki, o kutohi mai ia ki minista lao o minista Brisone. Koe sino tawataina ai komisiona ki he whawhepaki o e tae whaitotonu pea o kutariui pe ia ki he whakataha toko ni aia nei whanofo ia. Tari me potunga ue paanga, o kutari e whotu whatontonu pea uatuia i pēse hiva o e whalahi ua B. Ua poin whaa. Whotu whatontonu ki whamatala pacheti, whakanganga wanoa wano ua fitu. Awa, o kuwhaiki ki atu i he te pire tolu, a ngāhi whotu whatontonu me he komiti, ki he komiti pa ngā. Whikawaki pa me whamatala pacheti whakanganga i he whatonga. Ko ngāhi whotu whatontonu koe ni, o whikawakia me tuunga whenapasi ai whapritania pa me whatonga, whaitatau e ngai matai whika whakapacheti o ngai aki pa me ngai lea, ke tohii i he ne tonu i he rea whatonga. Te pire tolu, koe whaiki ki ngai whotu whatontonu ki whamatala pacheti whakanganga ki tau whapaanga wanoa wano wafitu i he rea whatonga. Ure te pire, pēsi pia mo te pire, whotu whatontonu me komiti, me tāri me potungai paanga uruaki, risi o ngahi te pire. Whotu whatontonu me komiti, te pire watolu. Sio whakaloku fua ki he statistika whapaanga ai pureanga. Whotu u,
Ke tāna ki ai rea he ki mua he rea statistika ke ririu foki mo e hingoa e te pire i e pēsi fitua no. Tāri me pungai pānga, o kutari e whatu whatontonu o stiliu e hingoa o e te pire ua tolu, pea ririu mo hingoa o e tā pire i e pēsi fitua no. O watu e whatontonu i e pēsi uraki o e whalahi tolu ei. Ua pēsi o ngofulu laine ni mā po ini whikaroaki, o kai kau ai HMP i ngā i potu ngā ue o kurisi mai ai. I te tau Whapritania o kukau ai HMP i e risi ko ia. Whatu ke ririu ko hui ke whenapasi e te tau whakatonga mo te tau Whapritania. Tāri me potu ngā e pāanga, o kutari whatontonu o si whakakau atu ai HMP ki te tau whakatonga o kuatu a whatontonu i e PSU o e whalahi tolu e. Tolu pēs tātaha. SFA tolu poine taha, sekitoa i kai whapureanga /business. Ai kia te tau Whapritania koe private sector development. Whotu ke ririu ai whakatonga ki he whakalakalakai o e sektoa tātaha. Tāri me pot ngā we pāanga, o kutari whotu whatontonu o se whahoko ririu ki he whakalakalakai ai sekitoa tātaha pea kuatu ia he pēs tolu o e whalahi tolu e. Wha pēsi wofu mātoru. Whotu whatonton me komiti, whotu ke tāna ki ha nouti i lalo i he te piri ua, ke whamala ala e mau inga ki he pō nite whakaloto whanua, he uha mai mei he te pire, ai paanga e ua noa po ine tolu miliona i he tau whapaanga lotonga. Ka koe whamatala, o paanga e ua noa po ine 8 miliona. Ne tari pot ngā oe ai whotu, o whahoko ai whatontonu, pe kuatu ia i e pēsi wha o e whalahi tolu e. Ni mā pēsi o fuma wha, pakala wha o si. O kuhoro e patseti ki he SFA fitu poine taha. Matunga i he kai ke hoko ai takoni wakatoutai, whiunga mo tolu noa miliona. Koe whihui, pe kotonu pe ahono whakakulupu e wakatoutai i e SFA fitu poine taha, pe o totonu ke ave ki e SFA tolu poine taha. Pesi ua taha i tatau Whapritania. Tāri me potu ngai pāanga, o wikai tāri e whatontonu, o totonu pe e ne asi i e SFA fitu poine taha. Ko hui o kai toka ngama ke heangi e pure anga ke no totongi mo mapure i le rei, ai ngai koloa i oseni, kaua e tautai, ke oua e mua pe tāwhataha ki hono whakamahu i ngai whaekonomika. Ne whatonga i e komiti ai tāri me i potu ngā we, neongo, koe na tūla ngā i waka tautai koe ni, o tonu ke whakakulupu ia i e SFA tonu poine taha. Pēsi o no, o tō me komiti o kungata e whamatala e pēsi o no ua. Ko ririwen i o parakalafi me e pēsi ni manoa o e tatau whapālangi. Ko e se tesi whaosi o parakalafini he tatau whapālangi o wikai ke iai ha ane tatau whatonga. Tāri me pot ngā we, o kutari ai whotu whatontonu ko hono whatonga koe, o kukau i ngai tau mua mahu inga hono mapure i o tuunga mo ua no. O kutu loa, ko hono whasisi i o tatongi tupu o no. Pea whakapau i kai ke iai hawesi a kovi ai mo ua no ai pureanga, ki he tuunga whapaanga ai pureanga. O kuato e whatontonu i e pēs nima o e whalahi tolu e. Fitu pēsi ono whaa. Parakalaf tolu, laine tolu, se tesi hono ua, aia, oku, koe pēti, ono, poini, noa. Whatu whatontonu ai taipo o e pēseti, pēa tuu, oku, mo e koe, pēa o tonu. O tari me pot ngā we, o tari e whatu whatontonu ke ririu koe pēseti, e ono, nima, poini, noa. O kuatu whatontonu ni e pēsi ono o e whalahi tolu e. Walu, pēsi, ono nima. Te pire taha walu, kolom whaosi, koe ulu i tohi, koe tau whapaanga ua noa ua fitu. Koe whapalangi e pēsi nima taha o ku haa mai he ulu i tohi, ai kolom tatau, koe tau whapaanga ua ngiau maa walu.
Tari me pot ngā wea ku tari whatu whatonton ke liwe ului tohi i e tatau whatonga ki e tau whapaanga ua noa ua walu, pea watu ia i e pēsi fitu o i whalahi tolu e. Wā e pēsi ona ni mai pē te pili taha walu, o tu ulaki kolom ulaki. Koe whatotonu e rea GDP, o ku haai koe pēseti, maunga whakatoa o i ngai ngā ui whalatu whanua. Koe toinga ngai whamatala pēseti o ku liu whatonga ai GDP, ki e koloa whatupu whalatu whanua, pē koloa whakaloto whanua. Tari me pot ngā we, o utari e whatu whatontonu ke liu ki e peseti, a ngai koloa whatupu whalatu whanua. O kuato whatontonu koe ni e pesi fitu o i whalahi tolu e. Hongo furu he pesi ona ni mai pe, te pire taha walu kolom uraki o tu fitu. Percentage of exports and remittances, page 52 in the English version. O ku asi tu o ua, koe whakailonga peseti. O utari e whatu whatontonu ke liu peseti, mau inga i koloa hua tu, pe mo talafi paanga ngai whamini me tua preanga, pe kua tuen e pēsi ono, o i whalahi tolu e. Tātaa i pēsi ono fitu, o tu me komiti te pili tahi wā i e tatau whapalangi pēsi ni mau fulu mātolu. O ku ngata pēa ului tohi i e cost and risk indicators. Koe rui tohi e liu whatonga o toi tāna ki atu ai rea koe tau whapaanga wanoa wanoa. Tari me pot ngā wea ku tari e whutu whatontonu, ki e whenā pasi pa me tatau whabritānia. Aia nai to'o ai tau whapaanga wanoa wanoa pa me tatau whatonga. O kua te whatontonu koe ni i e pēsi walu o i whalahi tolu e. Taha wā pēsi ono hiwa. Te pire wā pe o totonu ke whakakau mo i kautaha cost low ai. Koe whatu atu e komiti ke o mai pe mo e waha taimi o i malu i e kureanga e ngau no. Tari pot ngā we, nei tari e whotu koe ni e pot ngā we pe o atu ia i e pēsi wā o i whalahi tolu e. Taha tolu pēsi wit noa i te tau whapalangi, page 56, Parakalafi ulaki se te siwa, o ku whaosi aki ai with emphasis on the well-being of citizens, inclusive growth, climate resilience, and government improvement. I te tau whatonga Parakalafi ulaki lai ni wha, o ki tai ka katoa ano liu whatonga fwoi se te si, me te tau whapalangi. O ku ngata pē se te si, ihe TSDF wanoa tau ni ma. Ai aku tau mua taha, ai toka ngā ki e whakalaka i ka kai. O kutoe ai reani ke liu whatonga, inclusive growth, climate resilience, and government improvement. Tari me pot ngā wea ku tari whatu whatontonu pe ko honu whatonga koe, toku whai no mika whaluku fua, matu e kina whili waki e ea, moe wharelei i e pure anga. O wate whatontonu ko ni e pēsi ongo furu, whakalahi toru e. Taha wha e pēsi wit noa ki whitaha i te tau whapalangi, pēsi ni maa furu maa no. Koe parakalafi whika ua, whakamui mui. O kai pā mai a hono liu whatonga i pēsi whit noa ki whitaha, ai utoton ki hā ai koe tatau o i parakalafi i rea whabritania. The private sector and business environment ongoing reform includes business and investment reforms through simplifying business registrations, modernizations of foreign investment laws, and improvements in the digital business registry systems, which will facilitate improved jobs creation. Additionally, specific market and competition reforms were included under the Consumer Protection Act 2025 to strengthen competition policy. Tari me pot ngā we, o tari e whotu whatontonu pe ko hono whatonga koe. Koe wharerei o kulotonga whakahoko ki sektoa tautaha me ātakai wha businessi, o kawe ngai businessi me wharerei e investmenti o whakawhau ono whakawhaingo fua i a resisita businessi. Whakawhau e lao ke ngai investmenti mi tō preanga, pe pehe ki wharerei ke sistemi ki ono resisita wharektonika businessi ke takoni ki ono whalahi ai mau ngā we. Tāna ki atu ki ai wharerei ke māketi mawahe, pe moe whiau au hi, aia ne kau kotoa ki he lao ki no malu i kau kontiuma, wanoa wanima, e whamalo hia e tūtu uni ki he whiau au hi. O ku atu e whatonton koe ni e pēsi tātaha, o i whalahi toru e.
tahani mā pēswi tōno. Koe whātontonu e whika o te pire ua tolu i e konga whakakātoa o e konga moi mo ua whapaanga. Tari me pot ngā we, nei tari e whotu whatontonu e pot ngā we, e a kuatuia i e pēsi taha ua whalahi toru ei. Taha no pēsi walungfuru mā tolu. Te pire ua wha, SFA, tolu poine taha. Ngahi seki toa ngā ue anga mo whakalaka se toa. Ka panga e tolu koe no miliona ki e ngahi whatongia e pule anga, to'o ai negativi i he tolu noa, i he negativi tolu noa miliona ki he tolu noa miliona. Tari me pot ngā we, o utari e whotu whatonton te ririu koe tolu koe noa miliona ki e ngahi whatongia e pule anga, ke tokoni ki he whetaulaki o e ngahi maoanga uhila, ki e tuunga whakalaka fo o wangi, ka wai mo ngai api no whanga, taki mamata pe mo ngai se toa biznesi. O kuato whatonton ko ni e pēsta wha o e whalahi toru ei. Tā whitu, te pire ua wha, SFA, toru puine taha. Ngai se toa ngā ue anga, mo whakalaka e se toa. Mai nasi, noa puine toru miliona, ke pou i a ngahi koloa. Toa ai negativi, poin tolu miliona, kihe, poine tolu miliona, whapālangi, oku no poine tolu miliona, pe peseti o no fitu, SFA tolu poine taha. Tari me pot ngā ue, tari e whatu whatonton riu koe ni, koe noa poine tolu miliona, ke pou i a ngai koloa, me ngai whonga fo ou e tak mamata, waka i o te tak mamata whaatakai, pa me whonga ke kehe o iuku. O kuato whatontonu i pēsta nima, o e whalahi tolu e. Tā walu. Ua poine ua i te pire poine walu. Ke hā mahino mai hange, koe ne whamatala i e pepa whapritania, pia moe whamahino mai ai mau inga whapatseti. Tari me pot ngā we, o kutari e whotu whatontonu ke tāna ki atu e konga koe ni, o ku whailonga i lanu e ngā. Paanga tokoni fe unga pe moe noa poine ua miliona ki ono whaivi ai proklama e tautupu, pe moe kakai whiwhine i e voti ai pot ngā we ki ngai ngau whatunua. Hiri honotari ai palani whawhanua ki onga proklamani, pea paanga e noa poine taha miliona ki sinoi paanga ki ono tokanga i kinda ngai whamiri. Whakataha woki pe moe noa poine taha miliona, ki ta whaki ta tau ai pe ke tokoni ki e nau whahoko whatongia anga maheni. O kuatu e whatonton ko ni e pēsta wha o e whalahi toru e. Taha hiwa, ua poine ua i e te pire, poini taha ua. Whatontonu e whamala ala ki uhinga o e ngahi whaka more. Tari ai whotu upa me pot ngā we, tari whotu whatontonu ke riu ki he whaka more, e mwe tānaki, aki ai paanga e noa poine tolu miliona. O kuate whatonton koni i e pēsi tā whā o i whalahi tolu ei. Ua noa pēsi walu whā. Hoku atu a tolu poine taha i e te pire, poine tolu. I kai ki tatau e whamatanga, pa moe whauinga patseti. Pea moe mauinga patseti i ono whahoa ki Whabritania pēsi ono fitu. Kari pot ngā we, kari whatu whatontonu ke whatontonu ki he ua miliona. Ai paanga tokoni ki he TTA, te whaivia e māketi whatak mamata, hiki haki aki, ai noa poine 5 miliona. O kuatu e whatontonu e pēsi taha nima o e whalahi tolu ei. Ua taha. Ho kuatu tolu poine taha i te pire poine 5, o kuhame mahuinga patseti, koe negativi pa koe mainasi tolu poine 9 miliona, ka tolu poine 9 miliona pe ia i te tau Whabritania, pēsi ono fitu. Tari me pot ngā we, tari e whotu whatontonu ke ririu, ke paanga koe noa poine tolu miliona ke poupou i e proklama ke whawhetongi ngai koloa hu mai. Whatonga iange koe noa poine tolu miliona, ka o kikai koe tolu poine 9 miliona, o kuate whatonton koe ni i e pēstaha nima o i whalahi tolu ei. Wha poine taha,
koe taha poini tolu miliona e mauinga pacheti i e whakatonga, kai taha poini no miliona i te tau whabilitania. Te wakai i whoki, wharere i ai whotunga pe koe format, o i te tau whakatonga ki whenā pasi mo i te tau whabilitania. Tari pa mei he potunga ue, tari e whotu whatontonu, ke whatontonu pa mei paanga e taha poini tolu miliona ki e taha poini no miliona. O ku atu e whatontonu koe ni e pēs taha nima o e whalahi tolu e. Ua tolu, nima poini taha i te pire poini wā. O ku kehe mauinga pacheti ai o ku haa mai e whatonga mo te tau whabilitania pēs e no walu. Tari ai whotu whatontonu pa mei potunga ue, ke whatontonu me he nima fitu poini walu miliona, ki he fitu poini fitu miliona. O watu, ai whatontonu ni e pēsi taha nima o i whalahi tolu e. Ua wha, nima poini taha e te pire poini nima, o ku whotu watu, ke toi siof i e whamatala whikawaki pia mo e taha poini e ua miliona. Ke mauinga maari e ono whahoa mo i whabritania. Tari e potunga ue, tari e whotu whatontonu ke whatontonu ki te tau whatonga. Panga taha poini e ua miliona ki ono whahoko o i whiri o kau ofisa pule whavahe me kau ofisa kolo. Ua te whatontonu koe ni e pēsi taha nima o i whalahi tolu e. Ua nima e pēsi walu whulma nima, hoku atu ai ono poin taha i te pire, poin tolu, whatontonu e whoirea koe custom, ke kakato koe custom. Tari me potunga ue, tari whotu whatontonu, ke whatontonu ki potunga ue kasi tomu, o ku atu e whatontonu e pēsi taha no o i palakalafi, o i whalahi a tolu e. Ua no pēsi walu no. Palakalafi ta whaki whakatata tolu taha. O ku asia e whakatata. Fitu, liriu e whakatata fitu ki whakatata tolu taha. Tari e potunga ue, tari e whatu whatontonu ke whatontonu ki e potunga whatontonu ke tatau e whakatonga pa me whakabritania ko e whakatata tolu taha. O kuatu e whatontonu i e pēs taha fitu o i whalahi tolu e. Tā tolu, ko ngai whatontonu o kuha atu e te pili wha, o whikawaki me ngai whatontonu ki whamatala pacheti whakanganga i he whakabritania. Te pili wha, ko whakaiki ki o ngai whotu whatontonu ki whamatala pacheti whakanganga i he whakabritania. Ai ulu koe te pili, ko pēsi me te pili, whotu whatontonu me komiti, tari me potungai panga. Ulu aki e pēs wha. Kalama, in building capacity to anticipate, absorb, and respond external shocks. Whotu ke tāna ki a koma i wahaa o anticipate mo absorb and building capacity to anticipate, absorb, and respond to external shocks. Tari potungai panga, aku tari whotu whatontonu pe aku os whakahoko ririu ai aku atu ia pēs uraki o i whalahi tolu B, and building capacity to anticipate, absorb, and respond to external shocks. Ua, pēs nima, kalama, uraki se te si, in the context of the ongoing fuel crisis, improved infrastructure and connectivity will also contribute to greater efficiency in the movements of goods and services across Tonga. Whotu ke ngai aki improved or improving. Tari mi pot ngā ue, o kutari whotu whatonton ko ni, te ko se whahoko e ngā ue ki ai, o kuatu e pēsi ua, o e whalahi tolu B. In the context of the ongoing fuel crisis, improving infrastructure and connectivity will also contribute greater efficiency in the movements of goods and services across Tonga. Pisongofulu, Kalama, support the strengthening existing mechanisms for better coordination. Whotuatu as support strengthening existing mechanisms. Kini me pot ngā ue, o kutari whotu whatontonu pe ko atu e pēs tolu o e whalahi tolu pi. Support strengthening existing mechanisms. Wha, pēs tā wha, pakala whaosi, se te si, continued delays in implementing such as secure
whangauta bridge. Ke whakapau mai e uhinga ke tilei I prose ki whangauta ke oskamata I tau whapaanga lorotonga. Tari pe mi I pot ngawe, tari komiti e whamatala me I pare mea whikau aki, me uhinga ono toloi ono whakahoko e prose ki. Tari komiti e tari ki whahoko me I pare mea o kutoloi e prose ki koe ni ke tau whapaanga hoko wanoa wa ono wa fitu. Ni mā pesta hao no. Wahe tolu poine wha, para kalawhirua ki, la ni whaosi. New issuance of government bonds worth 20.8 million. Ke whakabau I mai e whika tonu, koe wanoa poine walu, pe koe wanoa poine tolu, I ne ha he te piri, oi pesi wanoa, kolomu au te wanoa wanima, wano. Sea, Tari, koe peke whatontone wikilani le lau mai pesifika tāwha. Koe tāri koe mi he potnga pānga. Koe tāri he komiti e whamata me I pare mia whika aki pe hamoe uhinga ono toloi hono whahoko I poroseki I kai ko toloi ki he tawhapanga whō. Nei ngata pe ia he toloi, I kai ko toloi ki tawhapanga whō, ko hi kamata pe maina. Koe mea mai e whare mea o kuhala ai tari koe ni. Sena I tāna ke kala ke whakarea koe toloi ki he tawhapanga whō o ki hae ni pōti ki lau kakatu mai. E ne mo ni nei toloi, kai ko toloi ki tawhapanga whō. Haro, whare mea. O kape e ni pōti sea. Mai e o se kumpara. Tala me se ava pe ko iki kam fere ia ko wat uhinga pe pi toloi ko me felave me kere me ki ti san ki tole le uhinga pe fere ka hokat ko po pe ko uhinga ki e me ko ia o ki tu ko mal Koe whatontono e whare mea kāria e se ai kumpanga. Wā e whatontono koe ni o toloi. Ka kui kai ke ai ha ta. Ka mono ngata. Whai kai koe a wā e whare mea. Ko toloi ka koe ke ha tau. Ka mhatai. Koe ia koe pau ko sware ni pōti. Aro, koe whatontono koe nei o mai he whare mea. Me pōpō ke ai e se kum takato. Koe a pena e watu koe I he tohi koe a pena e lau watu. Ki tau whimahi noa ki ai. Koe mea koe na e lau watu koe na pe mo mea mai ki ai. O koe ka hamia e hala ai. Koe se na whanonga ni nai ka toki whamaino I mai pehe konsarti. Na whanonga koe e whaarea koe nai lau. Koe toloi ki tau whapanga hoko. Ka o lau I whau ioki ki a hame pehe ia e. I e tāri sea. O se kum kakato. Se kanui pānga kata. Koe wheho mo whatontona o mai mo e pare mea pana ke pōpō ki ai. ta mo se ava pe ke o iki ku fanonga to ke foi dia ko pe toloi e ku hinga pe ku to toloi ka ko hinga ko me ko ia o ko ti to ko I ko fa nga ke kere pa mo hamu me ti sai me ku nga ko ke fa nga solo wa ko ile tu pe Koe se koe tāri ki ai ko tāri o swaka kata ngā ue koe iau ki te ao inga ki toloi e. Tari he pare mea. Ka koe mea mai ke to e toloi. Me he tuunga koe ni o tari he komiti. O whakahoko peia koe tari he komiti. Ai tari nai whakahoko mai me he pare mea. Oku. Pe to e toloi ai projeki. Tapu se koe hui koe whewhawhau aki koe ni ngai whātaha pa me ngā ue kon whahoko I tua. Ko ne amai koe aho niu ki kia toloi. Ai e aho koe na iai ai
Wai whakaukau ka toi toloi, e toloi ki ta whapanga whohou kau ki toi mo oni e ahon sea. Koe mere rei e ni ku whahoko le repe ai ngā hoe. Koe whatontonu atu pe ke ka takmua ka tari komiti ke toi pe toloi uki ki toi toloi. Sea kumpanga. O tu mai i he i pare mia. Ko tāri he to ai whuirea koe toloi. Kai hokot pe ngā ue ia i he ne tu ulolo tonga. Koe haho o mea ki ai, koe ngā koe sea i he koe pāngā pe koe e pare mia pe nā kau i he mo koe pāngā a ngangari koe ki hoi rewei e whuirea koe ia koe toloi ke to oia me he ripoti koe ni kai ata pe toi ngā oe CTC. Malo se ta mexia ke oi ferere area. Mahal ko tu eta mini ko mea mai pare mea ko ne o mai tu ngai lolo tonga. Ko ui ai ko tu ngai e a ko mea ni foto mai aki i he estimate ko tu ke ate pe ke faton ton pe mea estimate ko vi ko mea ni ko eta mini ko tu faton ton pe mo mea ko pasi ko i he formatala. Pasedi ko vi mahin o ni ko kai ke tu nga ko e ko hoko to ki fare ko ki foto ube ko foto e ko whaka matala e o mea ko na mai o ane afi ka ko mea mai a hon mai no ko solo va mea ko ni ko le ai ko foko na tu pe ki faton don ai whaka matala ko no mai estimate from ta paseti mo ko vi mai no o nga pe mea ko ne mea mai ko tu ko faton don me ko foto chia ki mala Paro o maro ki he sea e ui pāngā ka mai pare mia tāri e whatonton ko ia ke tūnga koe ne whemahina ki pe moeanga o tu e CTC ane a whi ka ko uiahani whanere o nea i a honi e koe ko kore ke hawhat karake ahono lau ai ripoti paro. Nei whatonga e komiti e tāri nei whahoko me e pare mea, koe whika tonu ai 1.4 miliona. Pe mui uhinga, he kai te au e mahu inga e pōni te i sune, aki ai 9.5 miliona. E tuanga fōke e komiti ki e whika o te pire o wikai ho ata me iai a 9.4 miliona. Nei whemai noa ki ai e komiti mo e potunga ue ke tāna ke atu pē haki nouti i lalo i te pire o whamala alai e whamatala ne whahu mai mihi potunga ue. O tatau pē di riu koe ni ki tatau whatonga. O ato e whatonton koe ni i e pēsi wha o i whalahi tolu bi. Ono pēsi wataha. Te pire tolu o giai ai kehe i he mau inga whakapatseti i he wanoa wanima wano. SFA taha poine taha, koma, wanoa waono, wafitu i he SFA ua poine taha, SFA ua poine ua, SFA wha poine taha, SFA ono poine taha. Kono tānaki ki nau tolu, ai whapaanga e pureanga, recurring budget, ka mui whapaanga meitua pureanga, development budget, o ikai mau e whakakātoa ia. I e paragrafi o lunga, i e pai sāti, pai chart. Koe whakulupu o i waka tautai i e SFA fitu poine taha, Environment and Natural Resources, ka o kutotonu ke whakulupu i e SFA tolu poine taha, i he productive sectors o ku whakamaru ai ai sekitoa tautai. Tāri me pot ngā we, nei whamara ala e pot ngā we, o ku tonu pēr whotunga lorotonga. O ku si hā pēhe pēsi ono e whamatala patseti whapritania, ko e whai kehe i he whika, o ku mātu unga ia i he ririu ke whika kātoa. O ku tonu pēr ni asi i e SFA fitu poine taha, ki ui, o ku iai tokanga makehe e pureanga ki ono potongi mo mapure i le rei, ange ai ngai koloi o se ni kawa tautai ke oua e mua pe tāwhataha ki ono whamawi ngai wha ekonomika. Fitu pēsi wanima,
paragraph whaaosi, se testi whaaosi, while debt repayment obligations have increased by 9.3 million to 77.7 million. Ke whaapau e mauinga o debt repayment, pe koe fitu miliona, pe koe 5.7 miliona, o hange koe ne asi i tatau whatonga. Tari me pot ngāwe, koe mauinga o tonu koe 7.7 miliona, kua whahoko ai liu i tatau whatonga. Walu pes ni manoa. Ne whatonga i te kia ke liu whatonga e se tesi e pesi o noa o i tatau whatonga. The key objectives include maintaining sustainable debt levels, reducing the cost of borrowing, and ensuring that public debt does not negatively impact fiscal stability. O tari e ngoi pot ngawe, o tari e whatu whatontonu, o was whahoko a liu ki te tau whatonga o ngā peheni. O kau e ngai tau mua mahuinga o no purei, ono mapurei o tu unga, mo ua no o kutu uloa. Kono whasisi e tatongi tupu e no, pea whapau he kai ke iai hau e sia COVID, ai mo ua no ai pureanga, ke tu unga whapaanga ai pureanga. Pea si hiva, te pire taha hiva, kolomu uloaki tu whaosi, STFX debt, pe koe percent of reserves, o ke tonu ke iai a close bracket. Tari me pot ngawe, o tari e whatu whatantonu ke liu, koe bracket, percent of reserves, close bracket. O katoe ni pes fitu, o i whalahi toru pi. Hongo furu pes ni matoru wai pe, te piri wanoa, ke whawhiona ke te pire, ko e ni pe mo fika i e wham matalapa anga e pureanga, ki wanoa ua wha ua ni ma, pes toru walu. Tari e pot ngā we, o tari e whatu whatontonu ke whahoko e liu koe ni, ki he te pire wanoa i tau whatonga, muta tau whapritania. O wate whatontonu e pes fitu o i whalahi tolu bi. Taha, pes ni minima, te pire ua pe o tonu ke tāna ki atu ai kautaha cost low, ki e kautaha o kutoinga e nau no maru i pureanga. Tari me pot ngā we, o kutari e whatu whatontonu hange koe au asi pes ni minima, o e whamatala patset whapritania mo i whatonga. Koe whatontonu ne whahoko atu, ne whahoko o atu ia i pes i walu, o i whalahi tolu bi. Taha wā pes ni maiwa, te pire ua. Ke whawhio na ke te pire koe ni, pe mo i whamatala pa anga e pes i whaono, ke whaasi mai ai aho o osi ki ai malu i. Tari me pot ngā we, o utari e whatu whatontonu hange koia o kasi e pes ni menima, o i whamatala patseti whabritania mo i whatonga. O i whatontonu ne whahoko, o kuatuia i e pesi, walu, o i whalahi toru bi. Taha tolu, whakatātā wanoa, ko ta whaaki e taha, y-axis, o kamata ia o ngata ki whē pueri, kai ngata ai tatau whatonga ia ki maasi. Last bar is missing from English version. Koe whapau i, pe ko whē mahina o ngata ki ai. Pesta tau para kawhi wai wahe, se tes whamui indicating lower engagement among younger cohorts. Koe whatonga o kuia, koe whatonga ia o kupehe, whaha iai ai si iange ai kau mau i e nihi tau nima ke ni mahiwa. Tari me pot ngā we, o tari e whatu whatontonu hange koe asi i e whakatātā ua noa i pes ni mahiwa o i whamatala whapritania. Whamatala patseti whapritania. Koe ririu whahoko ki e tau nima ke ni mahiwa, ke ririu ke toru noa, ke toru wha, ki ta tau whapalangi. Pe ririu mo ta tau whatonga, ke toru noa, ke toru wha, pe a moe, o whaha iai e si iange, ai kau mai i ni ihi tau i iki ange. O watu ai ririu koe ni e pesi kiwa o i whalahi toru bi. Taha wha pesi ono taha. Koe whatontonu e te pire koe ni ai whika ki budget support e mehe taha te au taha 5 miliona ki he te au taha 8 miliona. Ke whatontonu mo e konga hono ua e te pire ai whapaanga. Currency and deposits,
pea mo ngahi no. Koe tari mi pot ngā we, o ku tari e whatontonu hange pe koi a ku hā he te pire ua tolu i he pēsi ono taha o e whamatala whapaanga pacheti whapritania. Koe whatontonu o kuatuia i e pēsi hongo furu o e whalahi tolu pi. Tahani mā pēsi ono wa, setes whaosi, decline by and 2.5%, ke to e whailonga negativi decline by 2.5%. Kani po ngā weo tari whatu whatontonu ko ia he pēsi ono wa o i tatau Whapritania na i riu ke decline by 2.5%, ko i whatontonu o atu ia he pēsi tātaha o i whalahi tolu bi. Pēsi ono, whahoa ke tau whatonga o i kai whamatala kakato mai ai anga o i hiki o i kola pese te tolu. Tari me pot ngā weo ku tari whatu whatontonu pe o soahoko i riu ke tatau whatonga o ngā peheni. Panga 5.9 miliona ke peseti e tolu. Koe hiki wāhenga e kau ngā au e whapule a ngā kola. Tāwhitu pese no walu SFA 5.1 an increase by 9.3 million to 7.7 million. Koe whapau i mai e whika tonu pe koe fitu miliona pe koe 5.8 miliona. Tari me pot ngā we. O tonu pe e ni haa i whamatala loto ngā. Koe 7.7 miliona ai mahu inga to tonu. O nge koia o whatontonu e pēsi wa nima o i tatau Whapritania. Tā walu pēsi wau tolu, Tonga Rural Innovation Project Phase 3 Lane 6. TRB3 supports with a budget of 2.5 million for the transition of subsistence to semi-commercial agriculture. For TRIP Tolu provides 2.5 million to support the transition. Whamahino pe koe hua poine 5 miliona koe USD pe koe TOP. Tāri a pot ngā ue. O kuasi whiunga pe whamatala lotonga ke neo mai ai te whitoi whakakau mo i uhinga e whamatala koe ia. Patonga iange koe ngahi mahu inga pacheti o kungai aki i nau pacheti koe paanga tonga o kungai aki. Tā heiwa pes waru si pela hala. Ministry of Public Enterprise bullet point dash wanoa wo grain ke grain. Grain koe uaki GRANE totono ke CRANE. Tari me pot ngā we o tauri e whotu whatontonu liu ki he grain truck o kuatu ai whatontonu koe ni i e pēsi tāua o i whalahi tolu bi. Pēsi walu o pe wanoa Kalama bullet point 2023 Ministry of Agriculture, Food and Forestry. All food processing equipment is assuming to be received, Octotonu is expected to be received. Tari pot ngā we, o was whiunga pe whamatala o tonga ke ni o mai e te toi whakaukau mo e uhinga o whamatala ko ia. Pēsa wawaru, wataha, Kalama, palakalafi ilalo i Ministry of Public Enterprise, bullet point tolu. Aio pe koe, these assistants are still under procurement. Should be, this assistance is still under procurement. Aia koe, whamake whatontonu me ASSIS TANTS ki he ASSIS TANCE. Kari e pot ngā wea ku tari e whatu whatontonu ke liu ki he the assistance is still under procurement. O kuatu e whatontonu koe ni e pēs tāua o e whalahi tolu bi. Pēs walwalu e pē, whikawoa, Kalama. Tolu grant assistance for grassroots human security project, pe koe GGP, grant assistance. Is an annual assistance, should be annual assistance. O tari e whotu, pe me pot ngā we, tari e whotu whatontonu ke liu ki he annual assistance.
O kua te whatononu ko ni e pesta aua o e whalahi tolu B. Pesi valvalu ko e spelahala Lama CE Fitu SDGs Global Leaders Program. Wanoa tahiwa, wanoa wano, in various areas in PhD, master and undergraduate levels. Totonu ke in various areas at PhD, masters and undergraduate level. Oktari e potngawe ai fotu fatontonu ke liu in various areas at PhD. I capital P H capital ID e PhD. Masters and undergrad levels. What if I don't go ni e pesta tolu o falahi tolu B. Ile principal hivai pe ko kalama Chaika Technical Cooperation during crisis of the tonu ke during crisis or during a crisis. Le tari me pot ngā oe, o se unga pe ai whamatala rotonga, ke ni mai te whakaukau, mo e uhinga o i whamatala ko ia. Ua wha, pe se hiva noa, kala hingoa ai wahe ko ni, Country of the Regional Organizations in the Pacific, pe koe Crop Agency. Totonu ke Council of Regional Organizations in the Pacific, pe koe Crop Agencies. Tari pot ngā oe utari whatu whatontonu ke liu ki a Council of Regional Organizations in the Pacific, o crop agencies, o watu whatontonu koe ni e pesta wha, o e whalahi tolu B. Wanima pes hiwanoa, koe kalama ko Secretariat of the Pacific Regional Environment Program, because SPREP. SPREP has made direct assistance. Totonu ke SPREP has provided direct assistance. Tari pot ngā weu tari, he pot ngā weu, o was whiunga pe e whamatala rotonga, ke ni mai e te whtoi whakaukau, mo e uhinga o e whamatala ko ia. Pua poine ni mā, ngahi isiu ma ke he. Taha whāna. Ko ngahi isiu o kā atu e te pile ni mā mo e ono, ko no wha mā popo mai ia o e ngahi isiu, ne whatoa ngai pia o hake he komiti, i e taime ne area ia e vouti ai potu ngā wei. Te pire ni mā ngahi isiu ma ke he. Ka veinga isiu pa me tari pa mihi potu ngā wei pa ngā. Ulu aki, vouti ai ofisi o e wharearea. Na e hake isiu ai ofisi o e wharearea ki he komiti whikawaki me nau ngahi lakanga ata, na e whatonga i hake i estimati whakanga ngā koe peseti pe e whanoa o ku whakahu mai. Pea ku whakahu mai e tuunga wāhenga ia i te pire ulaki Schedule 1, o e lao ki e kau ngā ue whakapure a ngā. O ki e ngai palani e ofisi ki hono whakafonu ngai lakanga a tā koe ni i he whainga maari e wawetaha. Ma tuunga e whie mau, ke toi whai via, mo te whamalohia, ai whatongia sivi mo whakawhakai ai ngā ue pure a ngā, o ku whie mau, ke te whai via e kau ngā ue e ofisi. Koe whakatoa e whie mau koe ni, o ku whakafuafua ki paanga e noa po i ne tolu miliona. Koe tari me pot ngā ue, ne whataonga e pot ngā ue ai isiu koe ni i e ngahi lakanga a tāna. E mwe whie mau whai via, ke malawalawa e whatongia e wharearea. Ka e whataonga e pe e pot ngā ue, ke whahoko a whenga e aki pe mwe ofisi e wharearea, i he lolotonga o i tau whapaanga ua noa ua ono ua whitu. Nei mahuinga ia e komiti i ono whaivia mo whamalohi e whatongia sivi i. Pea mo whakawhakai i e wharearea e ngā ue pulea ngā te whatonga i mo i mahuinga whapaanga ki he whie mau whaivia. E tutune komiti ke tari me paanga e noa po i ne tolu miliona ki ono whaivia e kau ngā ue ki ofisi e wharearea kai whatonga i e pot ngā e paanga ke nau toki whakai ki whaunga ki o mai a ki whaivia koe ni i e tau whapaanga hoko, ua noa, ua ono, ua whitu. Whakamāpa opo o ngai whotu u. Ko kakato ngā ue komiti,
ke ngā ue nei tuku mai mihi wharearea, pia watu e ngai whatu ua ngā peheni. Ulaki ke tari ripoti whikaroati wanoa wano e komit paanga, ua ke areai, lao whakaanganga mo proklama estimate whakaanganga, ke tau whapaanga wanoa wano wa fitu, mohono ngahi whatontonu, i e whakalahi ua A mo ua B o ripotini. Ke area e palani ngā ue, i whikatolu, ke area e palani ngā ue, ai ngahi potu ngā ue, mono ngahi whatontonu o atu, i e whakalahi taha o ripotini. Whā, ke area e whamatala pacheti whakaanganga, ke tau whapaanga wanoa wano wa fitu, mono ngahi whatontonu, i e whakalahi toru A mo i toru B o ripotini. Ni mā. Whikawaki mo i kore me ofisi e wharearea ke whakaivia ai budget ya ofisi aki ai panga e no pe ni tolu miliona ke whamaro hia aki ka ngai fo e ofisi ai whatongia whakawhakai mo sivi e ngā ue purianga oversight roles ke tari ke tok whingai aki e pot ngai panga mo i ofisi e wharearea i e rotonga tau whapanga wano wano wa fitu ke whapau i ngai whima koe ni pia mohono whapanga. Mara ke kalake, luat be se komituanga ke ahane te mea mai. Tamo e sea pa pe ke ui ke whaerea tom. Sea pet ko kore pe ko hi koe whotu ke tu hi foen ke kumit kakato. Ko po wat ke ko hi ke nau whae ngai whataki ke pe mo e ngai toenga o e ngai ngau e hoko atu malo sea. Hoto e me he se komituanga e tari ai report ruak maonu e komitu mako e panga koe o kuroto ke tari hoto koe ni a tāko hiki moni. Ai ko paroti pe tu hui poi pe ki komit kakato. Koe o kuroto ke tari e hoto koe ni me se komit kakato, tamo tu hui poi pe ki komit kakato, kata o whawhi halat mau pe ma. Ai komit kakato mo komit paanga. Koe whoto koe ki tu hifo, me komit paanga ki komit kakato, pe mo tari, pe mo ripoti koe nai whoto mai paanga me uraki e waf ma wa ono, kata mutari pe heke monimo. Ia o tia di taftahi bloka ngā tinda pelulu ka sake walueke. Sea kata koe, ko kamahini whatuhifo ki hare patok tāu. Koe ni ki mea mai koe ki tāri patok tuhifo. Ko pap tāri whare ki te au ki tuhifo. Ko tuke whotu u ki tāri tuhifo. Kai koe tāri pēr tuhifo. Paro, whatundon mai he paremia, ka whae pe tari ka koe sea, ka komit paanga, pe tu hifo ai pe ki he komita kato. Tamo e sea pe ke ui ki whaerea. Sea koe whotu at pe ko po at pe ia. Ke tuku hi foen ki he komit kakato ke nā toki ngāwe ke pe toku whoki mai. Malo. Paro, tari se komita kato, pe kumaro te premia e whatonton mai. Koe kuhoko e taimiro, ko korea ki tau ki break, mo tuk mea mai i he ua. Maro. Paro mo mea mai. Koe olau ai raki poti, pea kui te ha mea ki ai stere koe pānga. Mā sea tafu e whitona ma pe ke ui ki whaerea. Malo ko lava whoke report whika ula. Ki koe report whika ua e. Whika ua ke mono wakai i koe i whamatala paanga. E pure ngā i he tauwha paanga ua whaua ni mau ngata aho
tono asu le wa fi wani pa ko le te mua ke report mai ola o e wakai ai ngā ko ni fonga mo ala Porque se lá do Hawaii, e pode fazer coisa e cato. É lá o whanganga e whio raki, Ama, wano waonu fitu, ke ngai mau e pureanga, wanoa, wano. Kuna whakanganga ke lau e whakahua tai paanga, wano waonu, wa fitu, ke ngai ngau e pureanga, wanoa, wano. Ududuni e tui, me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga, o behe. Kupulo aki. Ewi e launi ko lau e whakahua tai paanga, wanoa wano, wa fitu, ke ngai ngau e pureanga, wanoa wano. Pea ko pau ki kamata ngai aki e aho luaki o siulai waf ma o fu maono. waha whotu mai, he tu hui whani e, kami ka kato, tama tu na se mai la mai se ko ko tu ka ke tu ko mo ai report ko ala kua poke, mo whotu he, pe mo e popo, e tu hui whuke kami ka kato, hari po ska rako ia, e kami pānga. Rawat ke ripoti, whika wā, wāwhi, wanono, se i la mai le pe ai la o tu ka te tu ko pe ko mi ka ala koe lao, koe ni tui ko. Maro, o whonga ue ki, wawau, ta hawat, Tipot komit panga aho fa sune waf ma o fu maono. Lot vaya, eksea wharearea o tonga, walofa, eksea. Ni bot fika ua, waf ma o fu maono e komitu ma o ke ngai mea whapanga, ngai whamatal whapanga e pule anga. O mo whapapa mo whahua tu a report fika ua. Wano wano e komitu ma o ke ngai mea whapanga, ngai whamatal whapanga e pule anga. O whakatatau ki he tutun, ki he tuhifu ak me he wharearea i aho mo fu maono o me wano wano. O whikawa ke report ko ini, me whakamatala pāanga e pule anga, o ngata ki a tolu mo fulu, o sune wanoa, wanima. Whapapatu, whamoni, na kolo taka i sake malueke, se komitu ma o ke ngai mea whapanga me ngai, whakamatala whapanga e pule anga. Aukat ke pes tolu, tala teu, ko ngā ulua ki o whakaukat i report ini a eolo ngai komitu ma o ke ngai mea whapanga me ngai whakamatala whapanga e pule anga. Komit panga. O whikawaki, me whakamatala paanga e pure anga, ngata ki a tolu mo fulu, suni wak ma o fulu mani ma whakamatala paanga. Ua. Nai te pire i e whakamatala paanga, whakataha mo e nau pacheti ki e tau whakapaanga, wana wanu o fitu, nau pacheti. I e wharearea i a monite o fulu mawalu o mehe wana wano, pea tāria i ke tukuhifo ki e komit paanga, whakataha mo e nau pacheti, ki e whakahok a hono sivi, mo hokawakai, o whatatau ki ono tala whatongi e tūtuni teo whatunga fulu mawha ngahi tūtuni o ngahi whakataha ai wharearea ngahi tūtuni ki ngahi whamatala whakapaanga ai pureanga pea mo ngahi report ātita sendiare pea ki report whakafok ki wharearea i whakataha hoko ai whare tolu nei whakahoko e komit paanga ono tala whatongi anga maheni o makatunga i tūtuni teo whatunga fulu mawha o wakai e whamatala paanga ki whapa pau i o he tūnga tonu be a ngai mauinga whakapaanga pea mo mauinga maari e. Wha, ni whenga e atu wāo whiheni a komiti pea mo e eiki ministare o reo ki putu maari paanga ka koe eiki paremia lot whakawhanua a dita seniare mo e ofisa pure ngāwe e putu ngāwe paanga mo e kau ngāwe e putu ngāwe ke whapa pau i o ku tonu pe a ngai mauinga whakapaanga na whakamoreki he te whakapaanga wak ma uful ma fa uful ma ni ma pe mo fai pau foki ki he lao ki no pure ai paanga pure anga PFM Act mo ngai tutu ni whakapaanga treasury instructions whamatala no whikawaki pe mo whamatala paanga konga nima katatau ki
tala whakakaukau whakalukufua ai atita. Nei kai whakamoon kakato ke whakamatala pānga o makatunga he ikai ke whakamoon kakato ki kere kere mga whare. Ngahi misinda lahi pe mga mea ngawe koloa. E ni ha e whakamatala pānga e atolunga ful o sune wafma o ful manima koe palanis o koloa nei whiunga me pānga whitungia o valunga ful mātolu miliona taha kilu taha mano ma valunga ful mātolu. Ka ihono whakatatau ki he palanisi he ne sita koloa nei whiunga me pānga whitungia o ful mahiwa miliona valu kilu ni mamano ma tolu ngea ni mga ful mātaha mo se ni te hiwa mga ful maono o hokoi ai whai kehe te giai i whi whakatonton ak whiunga pea moe pānga e ni mga ful mātolu miliona ua kilu ni mamano hiwa whitungia o tolu ful mātaha se niti te wha. Ono. Koe palanisi nei hai whakamatala pānga Uki kai ki poupou kai hare sisita koloa whakapapau i ni os whakatontonu pia kakato. I kai ngata ai, koe mahui ngā holoki o ngahi koloa depreciation, uki kai whakau akia ki ngahi koloa, pia mohono taimi whakangata hono aonga, i he lolotonga o tau whakapanga. Koi ai, nei kai lava ki whakamoni a koloa, asset verification, whakafuafua hono mahui ngā valuation, mo e whakatontonu aki reconciliation, o hoko ai i kai ke kakato i he taimi o atita. Nei kai whoki maa mo whakamooni whaka atita whiunga whikawaki pia mo e kakato ko ene iai existence, totonu accuracy, mo e mahuinga valuation o PPE, pia pehe whoki ke ngahi wesia o e mahuinga holoki depreciation na i kai ke ilo. O hange ko ia o whimau e IPSAS, homo fulu maa fitu. Fitu. Koe whakakatoa e panga humai e pure anga ki tau whakapanga ngata ki ato ngofulu o sunde. Wafma o fulu maa nima, ne whiunga me panga nima ngeau fitu ngofulu maa nima miliona hiwa kilu, wamano whaafe whangeau ngofulu maa taha. Ihono whakahoa ki panga hua tu aia, ne whiunga me panga ono ngeau maa ua miliona, fitu kilu, tahamano hiwa afe nima ngeau hiwa ngofulu maa whaa. Na rekotia i whakausinga sunde, wanoa hua ni ma hafe amokaki whiunga mo pāngai. Ua fulu maono miliona fitu kilu hiwa mano ni ma whetea o fitu fulu maono. Kena whakapāngai a me he pānga tarifaki ai pure anga cash reserves. Hola o ngā hue ai komiti. Konga walu. Na whakahoko ai whakataha e ua ai komiti a hua fulu maono mo fulu mahiwa o me waf ma fulu maono. I whakataha i a hua fulu maono o me wanoa wano na e area ia i whakamatala pānga. Nei ECU, nei whakatonga i he komiti, pe nei whima o whakamālala mai i he potu ngā ue, pe whakahu mai i he taritohi, i he whakataha hoko a komiti a hua fulmahiwa o me wafma o fulmao. Ia hua hiwa me wanoa wano, nei whakataha i a komiti o wakai i a taritohi nei whakahu mai o whakapapau i aipe. Ko ngahi ECU, ko whakotu whakalelei me he komiti, o whakaloku fua atu ia i he te piri uluaki, whakataha pia moe tari me he patungai pānga, pia moe atita seliare. Te piri uluaki, ko whakaiki ki o ngahi whakotu whakalelei me he komiti. Ngahi kolomu ko pēsi, whakotu whakalelei pe whakamala ala tari me he patungai pānga moe atita seliare. Pēsi wha, whakotu whakalelei, whakawak pia moe tala whakaukau ai atita. Koe mahuinga o koloa na lawa ai atita o whakamoni i, koe whitungia ua fulmahiwa miliona alu kilu ni mamano ma tolungea ni mga fulmataha seniti e hiwa mga fulmaon. Koe kehe koe panga ni mga fulmatolu miliona ua kilu ni mamano hiwa whitungia tolu mga fulmataha senite wha. Ai whakotua i he komiti ke o mai atita seniare a erisi o ngahi potu ngā aue o whakamahuinga e nau koloa ke paanga. Fitu ngea ua fulmahiwa miliona malu kilu ni mamano ma tolu ngea ni mga fulmataha senite hiwa mga fulmaono pia moe ngahi potu ngā aue o kumagatu ungai ai kehe ni mga fulmatolu miliona ua kilu ni mamano hiwa fitu ngea tolu fulmataha senite wha.
Kari me potunga e paanga. Ko irisi pe o ngahi potunga aue i he fitungeau o fulmahiwa miliona balkilu ni mamano mato ngeo ni mafulmata sente i mafulma no na lama antita seniare o whakahu mai ke komiti o watuia i whakalata. Ko irisi o ngahi potunga aue na makatunga i a kehe ni mafulma tol miliona o kilu ni mamano i wafe fitungeau tol mafulmata sente wha ni kai lama atika o whakahu mai. Tutu ni a whangatuka komiti. Ne whatonga i komiti e tohitari ne whakahoma i he atita seniare. Ne ongoia, ne whia mao he komiti a erisi o ngahi potunga au ne makatunga i a whaike he kehe o paanga ni mga fulma tolu miliona. Ko whakamahino a ngahi makatunga o kehe pia ki whakahoko ngā au i solo wa aki ke oa e tohe hoko i kahao. Tanga hoki e komiti ke whengawe pamao whia potunga e paanga atita seniare pia mo komiti paanga i isiu ko indi ke whasisi i ene hoko. Es hiva mo hongo fulu te pide uloaki mo e ua. Ko tu whalerei, o whatonga i iai ai kehe i e whika o paanga hau mai te pide uloaki pa mo te pide ua. O koko eni he ni o ngahi kulup ko eni. Tua wahenga, paanga hiwa ngiau hongo fulmawal. Tuku hau ke ngahi ngā aue mo e laiseni. Hakilu, wamanu, wafe, wangiau hongo fulmahiwa. Tuku hau ke ngahi bisnisi mo e koloa ai pureanga. Hiva miliona, wakilu, whamano, wafe, wangeau, wafulmanima. Panga hou mai ke he. Fitmanu hiva fitungeau hiva wafulma fitu. Nei whia mau he komiti, ke whakamaala ala mai, he putunga e panga mo e atita seniare ke. Dari me putunga ue. I whakamaala ala e putunga e panga mo e atita seniare, ko te pire uruaki, o whakakau ki ai a ngahi tokoni me muri, development funds. Pea mo te pire ua, o ki kai ki whakakau ki ai, a ngahi tokoni me muri. Ko whakapaanga pe e pure ngā Proven Fund. Whaunga ngā mahen pe india no report, ai ongo te pire ko e ni whamatala paanga e ngahi tako kimua. Whatonga i he komiti e whakamala na o mai, kana i kai tui e komiti ko whaunga ngā au e to tonu e ni o ngā aki, ko e uhi, o hage e kapau ko hatoko tahamuri o ngā au i he poloseki, o gune to tongi tuku hau i he ne wahe, e a ure kot ko toa pe i he system tuku hau, ko to tongi tuku hau wahe. E tari i komiti ke whaleri e whaunga ngā ko e ni, e report mai he lorotonga o tau whakapaanga o no waono ua fitu ki he komiti. Pensi wa fulmao no, ke whakahu mai e putunga e paanga, e whakamatala whakawaku masino e paanga hoko atu, revolving fund, i he tepi de 12.52 ko ngā taha i he pensi wa fulmao no, paanga hu mai whiunga, ka mo e paanga wa fulmao taha 0.5 milion. Kari me he putunga ue, nau ki 12.52 ko ngā taha, paanga whakalakalaka hu mai, pensi wa fulmao no. He tari pun ngā we, na whakangofua ki ngā aki, a ngā hitoi ngā paanga, he tokon whakalakalaka anu silami he tau. Wanoa, ua taha, ki he wanoa, ua tolu, ua wha, ke kamata aki a paanga ngā we, a whakahoko no tāna ki o paanga hou mai, ke hoko atu aki a ngā hi whakamora. Whakaiki ki rewa eni, a paanga hou mai revolving fund, o kuatuen i whalahi ua. Ngā paanga, 5 miliona por kilo hiwa mano ma wangiau hiwa mfulmanima. Paanga tokon M50, paanga 5 miliona por kilo fituman. Ngau e tana ki paanga humai matute, 1 miliona tol kilo 5 mano hiwa afe ma hiwa ngoful. Ngau e whamaanga, tol kilo tol mano valua afe 5 ngeau whanga fulmafaa. Ngau e ngala lahi, anga e 1 miliona hiwa kilo tamano ma fitungeau fitungofulu whakatoa. Anga e ngofulu ma 1 miliona tol kilo ono mano wafe ono ngeau hiwa ngofulu ma hiwa. Le tari he komiti e whakamatawa ne whakahuma ni kutunga e paanga, kai whakatoanga e isiu ko e ni ke tok whakahoko pe e whakatondonu i ha nauti ki whakamatawa paanga o e wanoa wanima waona. Hokat ke pesi ono hongo fulu ma no,
he notifika o ke whakahu mai e patunga o e paanga e whakaikiki ko aitema o i he te pire e si hong fulmano. Singi he patunga o e noti tol poiniua whakatupaanga e si hong fulmano. Nai whakamaalala he patunga e paanga ko whaikehe ni i he whakawhihoana ki o pachet whakatupaanga mo whakatupaanga hu mai mo o ni actual. Aia pe o lahi pe si i he ni makilu. Ko banga ho mai ni ke nga to tongi mo la seni make ai na pacheti ke tanaki ai wo fulmata miliona ma fitman of fe malgao pena tanaki pe ai ho fulma no miliona hiva kilu tol mano no afe malgao fulma fa ai no ai tanaki a ka banga fa po inta milion e fakatoa o banga fa po inta miliona ko fai ke he ko banga ta po ni hiva ko fulma hiva miliona ai ko no ia he tana ki mi he totongi ki nga wi ke ka passes business services fee ai o tana ki he ka tahamla ka puna atonga TAM ko fingi ki ko tu pa nga ko ko to no o tana ki to no ko tana ki o ki he whakalahi to ne tari he komiti e whakamala ne whako e si wo fulma malu ke o mai ai risi o ngahi poloseki ki he COVID ki kahiwa mo ono whakai ki e pēsi o fulmaba. Tari me putunga panga, no ti tolu poin fit konga tolu. Panga tokoni ki whakatamaki puna mo ngafi mo e pēo kula pēsi o fulmaba. Panga whakalukufua ke COVID kahiwa, COVID-19 pool funds, na ikai ki ngā aki ki he poloseki pē e ta. Kana e ngaheia ki he ngahi putunga awe. Me oni ke pacheti seniti whakataha pool funds o hange koia o whakaiki e whakalahi whaa. Na whatonga he komiti ai risi na whakahu mai me potunga we paa. Es tongu fulmaua ke whakahu mai e whakamatala me potunga e paanga whakawak me paanga tala sitima kehe ko LA Crimes to Outer Islands. No valu, no hip. Tari me putunga panga, noti, tolu poin val panga talasit makehe pes tongu fulmaua. Ko akauni, talasit makehe ko ini nai fotuia i he ta waf ma valu, waf mahiwa, o whakataumua, ke totongia ke ngahi tokoni e wharerea ke ngahi otumotu i he ta waf ma valu, waf mahiwa, ai au ka i whakalahi nipa. Ko te bire ka i lalo, ko whakakatoa ia o panga talasiti makehe. Ko e ni. Whakatoa panga tokoni, tolkilu ono mano fidua fe valungea ni mga fulma nima seniti fitu. Whakatoa o ngahi whamore, wakilu valmano tolua fe ni mga o fulma tolu seniti e hong fulma fitu. Toi nga panga, valmano wha fe tolungea o tolu fulma taha seniti hiwa. Ko i mawhai ki nunga e koe panga talasit makehe ko i ni o i he sea pe o wharearea, i hanu whakahuat ki kabineti pia mo whakataha tokoni o hange ko ni ha i he mea ngā ue ke panga talasit makehe pe koe trust fund instrument. Na tuduni e komiti ke o hak en ke wharearea ke whai tuduni ke toe ngā panga ko e ni. Es whanguful mawhitu, ke whakahu mai me he patunga e panga a erisi to ngā he kautaha o oksi expire e nau no na e malu i he pureanga currenti mo e aho na e osi ai hono malu i he pes whanguful mawhitu. Tari me patunga ue, wakai ke whakalahi ono, ke whakai ki. Bes whanguful mawhitu, o whekawak en, pia mua ngahi paanga na e tāna ke pureanga kautekea ki totong mai. Ke whakahu mai, adita seniare, ai risi, o ngahi paanga hou mai o te kia i ke tāna ki e o potunga au e upa, o kwa mai ki te pire. Koe potunga au e, ai lalahi, pia mua potunga au e, tāna paanga hou mai mo te. Tari me potunga au e, na tari e adita seniare, o ki kai tene ma, ai risi whakai ki e potunga au e ki e paanga tāna ki hou mai mo te, MORC, ka koe risi whakai ki pe,
e potu ngāwe ke ngahi ngāu e lalahi moi o kumahu pe au whakahua tuia i he whakalahi fitu. Ni mahu inga ia ai komiti ke mau kotoa mai ai risko i ni ko uhi o ki kai ngufua i he lao ke whakahoko ha whakamoho. E malama rewa ke ilo mo whakapapau i pena e totongi mai e mo ua pe kai. Ne tutunia e komiti ke adita seni are ke whengawe ki maofi pa mo komiti e isiu ko indi pe ato ki whakahu mai ha ripoti ke kawingani amuiangi i he lolotonga e tau whapanga wak mau fuma ono o fuma fitu. Whakamaa popo mo ngahi whakotuu. Ko ngahiwa ko kakato ai ngawe e komiti ki whamatala paanga e pureanga o ngata ki hatolu ngofulu sunde wanoa wanima pe apoatuai e ngahi whakotuu ko eni. Taha whakaloma ke tari e report whikaua wanoa wano e komit paanga. Ua whakaloma ke whengawe aki hawhi e komit paanga a dita seneare pe mo e potungai paanga i he lolotonga e tau whakapaanga wanoa wano ua fitu ke ngahi whaunga ngawe o whiama o ke whakalelei ke solova ke ua nato e hoko i he kahau. Ke i kōte e mahuinga ngahi koloa e pureanga ai au i he ngahi pot ngawe ke i he te pire uloaki Schedule 1 mo te pire ua Schedule 2 o e whakamatala paanga. Ngahi mo ua paanga huk mai ke pureanga ne ostotongi ka au te kiai ke tānak mai. Loma tolu ke whakahoko hatutun e wharearea ke paanga tala siti makehe e wharearea i he loma ono. Malakse. Kama siya pa beke hoi ki mai whare rea tongi ko pore pe koen ko lawari po di ke tuhui whongwai a ki kumit kakato pe whai hawhi mea ki pato whoki mai ki whare rea malo. Roa popo. Tai ke tuhui ke mika katoa i bōt whikaua wa ono. Au kat ki ripoti whikatoa wa mau ono ko mitu mau ke tanga. A whaasune wanoa wano. Lord Vaia, Exea, Wharerea Tonga, Nukalofa. Exea, ripoti whikatolu wanoa wano ko mitu mau ki ngai mea whapaanga. Mo ngai whamatala whapaanga e pureanga whikawaki mo i whotu tutu oni whikauraki wanoa wano. O kou whaapa mo whahokoa tua ripoti whikatolu wanoa wano e ko mitu mau ki ngai mea whapaanga. Mo ngai whamatala whapaanga e pureanga. O whikawaki e ripoti koe ni mo i whotu tutu oni whikauraki o wanoa wano. Whakaapapatu, whamotingo ki ai, ona poto e taha e sake valueke, e sea komitu mau ki ngai mea whapaanga, e ngai whamatala, whapaanga e pureanga. Pesi wai tawa teu, ulaki, o whahoko te ripotini ai ora i ngā au e komitu mau ki ngai mea whapaanga, o ngai whamatala whapaanga e pureanga, komiti, whikawaki mo i whotu tutoni whikawaki, o e wanoa wano, whotu. Ua, whotu tutu uni koe ni, ne whahu mai ia i hata hawalo me wanoa wano, e eki mistapa anga leo leo, Lord Whawhanua. Ia hawa taha me wanoa wano na tu wifai, e eksea leo leo e wharearea lo tu hangana ki he komiti, o magatu unga i e whikau aki tongu ai whotu uni, mo lao whakanganga e patseti wanoa wano, fitu, aia utonga reai e komiti, pai moe whikau aki e kawenga mo e whotu uni, mo e whatongia e komiti, i e tutu uni te au fitu wha, o ngai tutu uni, o ngai whataha mo e ngai whatongia e wharearea tonga tohi tutu uni. O tutu uni whikauraki, wanoa wano, tolu. Koe whotu ke no ai pureanga o fau i whatau pō ni te a pureanga whiunga whakatoa, pe moe paanga e 5 miliona, 8 kilo, fitu mano, ua awhi, i tau whapaanga wanoa wano, ua fitu. O kauhene e pō ni te whoou, e paanga ia e 5 miliona, pe moe pō ni te kakato hono taimi,
ke toi totongi atu whiunga, koe paanga e tahiwa miliona, walu kil, fitu mano, ua hafe. Wharatau ki whotu u, koe whatau po ni te koe ni hoko ia, koe taha ngai whainga maari e whapaanga e pureanga, ki hono to nia o i patseti, nou, mo whiamukaki ki tau whapaanga ua noa ua ono ua fitu i he patseti, nei whotu watu ki e wharearea, whalahi uloaki. Wharatau ki e kupu ua nima kupsi uloaki, o e lao ki hono pure i e paanga e pureanga. E ngofua ke minista, ke ne no meia whahinga mauanga, i lotope, i tua, i e whanua, hangai paanga o wikai laka hake, ono whakatoa, i e paanga e tahanima miliona, i ha tau whapaanga. Hato e ngahi paanga kehe, aia e ala tutu uni, e a tutu uni ai wharearea. Ngā ue komiti, whika ni mā. I aho wa nima mwe wahiwa o me wanoa wa ano. Nā lea iai e komiti ai whotu u. Whika ano, whanatau ki e lao. Nā whātoka i e komiti o ku whakangata ai no ai pureanga ki he tahanima miliona. Aia o iai pēa mawhai e minista paanga ke no o au ki he tahanima miliona o ikai ke whie mau ha tutu uni e wharearea. O ka hulu ai no i he tahanima miliona pea e whie mau lewa ha tutu uni ai wharearea ki ai. Fitu, nei whakatoanga i whoki he komiti, koe lahi whakatoa ai no o ku kore e minista paanga leo i e whotu koe ni mawha miliona walu kilu fitu mano ua afe. Aia o ku hulu aki i he tahanima miliona ai toruhiva miliona walu kilu fitu mano ua afe. Nā te whatonga i whoke komiti o kos i loto pē, ai tahanima miliona, aia o ku whakangata i lau, ihe ni mawha miliona, walu kilu, fitu mano, ua afe. Walu, nā tokenga i komiti ke whamahino ai wharea o i whotu, pē e wharea ai whotu, koe kore e minista leo, ai lahi whakatoa o i no ku whia mau, koe ni mawha miliona walu kilu fitu mano ua afe. Pē, koe kore no pē, ai mahu inga o ku hulu i he tahanima miliona. Aia koe toluhiwa miliona walu kilu fitu mano ua afe. Nei mahu inga ia e komiti ke whamahino i e whotu, ai lahi whakatoa o i no o ku kore. Pea ke whaiki ki whukiai e lahi o i no, aia o ku hulu i e tahanima miliona. Hiwa, nei pōpōua komiti ki te wharerei sihi, pē ahono wharea o i whotu ke mahinoangi o anga peheni. Whotu tutu uni whika uruaki, wanoa wano i hono whātontonu. Koe uhi o ku hulu ai no ai pureanga i tau whapaanga, wanoa wano wa fitu, i mahu inga koe paanga i tahanima miliona. O whaata, ki he minista paanga e kupu wanima kupsi taha, o i lao ki hono pure i e paanga e pureanga ke no. Koia, o ku whia wai ke whahoku ha tutu uni ai wharearea ki he kore no koe ni, pea o ku whotu atuai. Uraki, ke tari e wharearea e whotu tutu uni whika uraki o wanoa wano. Ke no e pureanga e paanga whakatoa e nima wha miliona walu kilu fitu mano ua afe. Aia o ku hulu aki e paanga e tahanima miliona, ai paanga e toluhiwa miliona, walu kilu, fitu mano, ua afe. Aia o giai e pōni te fuou, koe paanga e tolunima miliona. Pe moe pōni te kakato hono taimi whiunga, koe paanga e tahiwa miliona, walu kilu, fitu mano, ua afe. Hongu fulu. Ngai tulune pe komiti ke whahu atu ai whotu i hono whatontonu ki wharearea ke tutuni a whatuku ki ai. Whamaa pōpō pa me ngai whotu u. Whio tātaha, ko kakato ngāwe komiti, e whotu atu ke wharearea ke area i whotu tutuni whika uraki, wanoa wano i hono whatontonu.
Foto ututuuni whikaroaki ua noa ua no i ona whātontonu. Ko ui o kuhuru ai no ai pureanga i tau whapaanga ua noa ua ono ua fitu i mau inga koe paanga i taha 5 miliona. O whaata ki he minista paanga e kupu ua 5 kupu siuraki o e lao ki ono pure i e paanga i pureanga ke no. Ko ia o kuwhima uahi ke whahoko e tutuuni e wharearea ki he kore no koe ni pea o ku fotu ua tuai. Uaki, wharatau ke kupu ua 5 kupu siuraki lao ki ono pure i e paanga i pureanga ke tari e wharearea e fotu tutuuni whikaroaki ua noa ua no ke no e pureanga o laka haki aki ai paanga e 3 miliona, 8 kilo, 7 ua awhi. I he whakangata koe paanga e taha 5 miliona. Aia koe noa whakatoa e proklama estimati whakanganga ua noa ua ono ua fitu koe paanga e 5 miliona, 8 kilo, 7 ua awhi. Aia uai ponite fo'ou koe 5 miliona, pe moe ponite e kakaito hono taimi ke toi totongi atu whiunga pe moe paanga e taha 1 miliona, 8 kilo, 7 ua awhi. Kama chao bege community bege fataha. Pe wharearea ko foto atu sea mamalo pe toke no whahaku mai. Pe tu ifu pe ke community kagato whawhimea ke pe to whoki mai ke o whane. Nala pe. Koe koe pe mahapopo gai. I bot kumit paanga, whika wha, wa mau fulmano, kumit uma, ki ngai mea whapanga, mai whamtala, whapanga pureanga, a wha o sunye, wa mau fulmano. Lot vaya, eksea, whanarea tonga, eksea, ko whapapa mu whahauka te report whika wha, wano uaona kumit uma, ke ngā mea whapanga, mai whamtala whapanga, anga, whantatau ki tutunye, whanarea, mau fulmabal, o me, wa mau fulmano, ke tuku hifo, ke komititi. O whikawa ke report koe ni mo palani whakanganga whakata o a tita seniare ki he wanoa ua ono ua fitu. Whapapatu, whamoni bolta kata e sake walueke, se komitu ma ke ngahi mea whakapahanga, mai whamtala whakapahanga, ai pureanga. Whakat ki pesi wa, whateu. Ko ngā luagi o whahauka tu ripoti ne ola ngā komitu ma ke ngai mea whapahanga ma ngai whamtala whapahanga pureanga komiti. Whikawa ku palani whakangang whakatau e a tita seniare ki he wanoa ua ono ua fitu palani. Ua, o whakahau mai a palani o whatatau ki kupo fulmau o kupsi taha me kupsi iua o e la ke a tita ai pureanga. Ai a uni o mai ai ai mawhai ke wharearea ke nearea i a palani whakangang whakatau e a tita seniare. Kupsi taha, ko pau ke tiu mo whakahua te a tita seniare ke sea o wharearea palani whakangang whakatau. O ikai te siyangi e aho yo nungo fulu ki mua pia kamata ai tau whakapahanga taktaha. Ai a whakamatala iai ai polokalama ngawe whakanganga e a tita seniare ke tau whakapahanga ko ia. Kupsi iua ko pau ke sea o wharearea ke lolotonga ngawe e wharearea lolotonga ke ne o atu rewa ai palani whakanganga whakatau ke kau me mipa ai wharearea pia ke oange ke kau me mipa whainga maari ke na whakaukau ke palani whakanganga. Ko pau ikai ke ngā aue e wharearea, ko pau ke waturewa e sea o wharearea, ai palani whakahanga ngā ke kau me mipa i kamataanga o i tō wharearea hoko mai, pia ke oangi ke kau me mipa o wharearea, a whainga maarie ke na oatu na whakaukau ke palani whakahanga. Tolu, ahong fulmawalo me wanoa wano na te pide iai ai palani i wharearea pia tukuhi foi ke komit paanga. Ke wakai whanatau ki tutun te au fitu ngō fulu ma wha konga e o ngahi tutuni o whakataha ai wharearea tō tutuni. Ai komiti. Ka e aho fulu mani ma mo fulu mahiwa me wanoa wano na eare i komiti ai palani. Nima. Nima te fito na tokoanga ki ai komiti. Kaloma. Tokanga ki ia palani a tita pau ai a tita seniare ke ngahi a tita o palani ke whakahoko i he tau whakapaani hoko. Ni whakatoanga i he komiti,
Nei kai ki whakamahino mai e adita seniare i eni palani ngā au e whakanganga, ha ni palani adita pau. O e lahi, o e ngahi potu ngā au e ngahi sino i kai whakapure anga e adita i. Pea mo e risi o e ngahi potu ngā au e wamanaki ke adita i he tau whakapaanga. Ni hoki mo tokanga makehe e komiti, ki ngahi potu ngā au e pure anga, aia i kai lava ke whakakato anu adita i e ngahi tau whakapaanga ko osi. Moha ngahi tāku ki muai. Nei whakaama komiti ke whakapapau, whakakakato ngā ue ko ia i he tāku whakapaanga koko. Iene pehe, nei whiamau he komiti ke whakahau mai he adita seniare e whakaiki ki o ngahi potu ngā ue e pure anga. Ngahi kautaka pisinisi e pure anga. Ma ngahi sino i kai whakapure anga o kupalani ke adita i. Ngahi sino nei te eki ke lava ke adita i. Kau whiamau ke adita i. Pea mo ngā sino ngā ue kotoa pe o whiamau ke adita i tau whakapaanga hoko. Wa mamafa foke komiti e whiamau ke whakamuamua. Rau tais honu whakapatatu. O hono adita i ai kotoa o ngā potu ngā ue e pure anga. O i kai ngata pe i tau whakapaanga lolotonga. Ka wat foki ai mo ngā tau whakapaanga ki mua ai. Ai ane te eki ke whakaka. Lo maua. Pacheti ke palani ngā ue ai adita seniare. E palani ngā ue ne whakahu mai. O whakafuafua ke paanga ua miliona whakiru ono manu ni mawhi walungiau ai pacheti e whiamau e adita seniare ke whakakakato ak ai ngā ue i ene palani adita. Ne ongo ia, ne whatonga i he komiti nono aki ai paanga ua kiru. Ne tokanga i komiti ke whamapaui whakaiwi e pacheti ai ofisi ko hui ke malawa ke whakakakato no whatongia. Ne tutune e komiti ke te whakalerei palani e te whakahupai. Loma tolu, whiamau ke whakaiwia ai ofisi o adita seniare. E whatonga i he komiti ai ngāu mawhatukituk o he ofisi o adita seniare pea mo e lahi o ngāu e ukurifaki ki ai ke whakakato aki hono ngahi whatongia pea whakapapau i o kutariui e ngahi sino whakapure anga mo i kai whakapure anga ki he pacheti na e mahi ki aki. Mā tuak tokanga o pito mo kōpō kakato ai komiti ke whakaiwia e ofisi o adita seniare. O kau kia i hanu whakaiwia o pacheti ai ofisi, mo e whakaiwia whakaikau ngā au ai ofisi. Nei malawai ki whakakato hanu adita i ngahi potu ngā au mo ngahi kup whikawak katoa be, pia ki tuke puke e kau ngā au e whakasisi ai nā mawahe ke ngahi ngā au anga kehe. Nei hake komiti e whakaukau ke tuku ki tuka, outsource, ai adita, ke toi whaweangi a hono tupuange mai a ngahi report adita. E toko ni lei whakaukau koe ni. Pau i kai ke maa, tau ke i ma poto i maa ue o te maa adita. Ko ia i ofisi. Hon, tuku reo he komiti e whainga maari ke adita seniare ke toi wakai in palani. Pea ke toi whakahu mai, hono ngahi whakatontonu ke komiti ke area. Fitu, Iono toi whakahu mai adita seniare ni palani, iono whakatontonu, i he whakalahi taha, na iai ka weinga la lahi. Wak whakaloma, kore ki whakalahi ni pacheti a ke pangai wakiri. Kore adita seniare, koe makatuunga e hiki ko eni, he upamanaki ki adita i a ofisi i a kosi wakma o fulmano ke tau whapanga e tolu. Wano o wa tolu ki he, wano wa wha wanipa. E kau taha adita mina usila. E ko pau ki to tongia. Whakafuafua. Tolu manu ki e tau. Loma ua. Whakahumai e palani adita ki tau whapanga hoko. Iona toi whakahumai e palani adita seniare. Nā ne whakaiki ki mai ai. Ngahi potu ngau e puri anga. Ngahi sino whakapure anga. Ngahi poloseki o whakapanga me muri ki adita i tau whapanga hoko. Iono whakamabu opo e ngahi sino ngau e koe ni. O palani adita ke whakahoko anu adita i e whakamatala paanga e hongofulu mahiwa, financial audit. Ola o e whakahoko whatongia, performance audit, e nima. Pea mo whaipau ke lao mo ngahi tutu ni e hiwangofulu, compliance audit. Loma tolu, whotu mai ke hiki hake a ene tānak paanga hu mai ke paanga wakilu nima mano. Me he paanga e takilu whamano whaafeo no ngeau. I tau whapaanga nolotonga.
Whakatanga e he komiti e whakatu koe ni me ātita. Pea ke whakatonga e patunga e pāanga ki no wakai e aiola o tāna ke ai ofisi i he lolotonga o tau whapāanga wano wano ua whitu. Whakamā pōpō mo ngahi whakatu konga wālu. Ko kakato e ngāwe e komiti ki he ngāwe ne tukumai mi he whare area. Pea kuat e ngahi whakatu e komiti o anga peheni. Whakaloma, te tari e report whikawha wano wano komiti pāanga. Ua whakaloma, ke tari e palani whakanganga whakatau e atita seniare i hono whakatonu ki he tau wano wano o fitu i whakalahi taha ai au whakatu mai ai ki whakalahi e pachete ai ofisi o e atita seniare a ki e pāanga noa poini ua miliona. Kolu whakaloma, i e ni whakawa ki mo whakatu whika ua i olunga whakaloma ke tari ke toki whengaia e patunga e pāanga mo e ofisi o e atita seniare i he lolotonga e tau whapanga wano wano ua fitu ki he whonga hono whakapanga. Alexia. Ka pekse o feituna me ki he koe ke whare atonga ko whamaloa no lau i ripoti ko kore te mua ngai whotu koe ni ke hifoi ki lala mai ripoti ke komit kakato e toki mei ai ki ho whare malo bit. Kore ko malo ke se komiti. Banga, ka mai ka kalake lo lawe. Ripoti. Ko e tuku hai e taimini te tau diri wai. O komiti ngat. Ke hoko at moe ai ngawe koe ni kuto hifu. E komiti pa ngā. Ke komiti kato. Tau diri o. Komiti. E pare mea, ka mai o e kapeti, ka pati o e kapere, ka mai o whonga ka mai. O e ke malo mo lau ngari, au e whai kau ngawe e wholo e kau whepuringa ki. Ka ui koe ngawe mahu inga o ko ki tau tolu e ka kai whonua, pe au whai whanga mai ka tiki tau tolu. O te pēka ki o te whalo loa, o whamanatu pēka ki mō tolu, a e tau toi tūtū ni pe, o ia pe. Mō mea te ripe mo te tau toi tūtū ni. O hui ka tau ua. Hui, te tūna whoka ko ringa mo mea, o se mō ki jia wani nei whaike whakinga e whanimiti. E ki roi pārana mai te whaitona. Hane lava te pekoia ku tau whoki rewa o whanu whoa. Koe veituna se komi kakatoka ori. Mai hoi me mipa e komi kakatoka. Pena. Patano ki ripoti koe ni whahu mai ki he komiti. Whikawaki pe moe no whamapo o e komi pānga. Ai whamatala whapānga ka moe estimati koe ni patseti wāwhi wā. Hono ke o fitu. Sero ke whamaro pe ki e se komi pānga pe ki he kaungau e wharearea. Moe kaungau e whapānga i he ngau e mau ingana nau whahoko e ngai whataha koe nei ui. E nei toroi mai whare ko i ke rawa whakakata whatongi e komi pānga. Ke whahano o siwsiwi. Ai ngau e nei whoto mai me poreanga. Ku hape ngai whatotonu e ka whalahi ua ki koe ni mo mea pe ki ai. Ka konga lahi mea koe ni nai tāri. Ka neo o kahi ripoti nei e u whatontonu nai tāri ka koe whamatau ku mau nei ki ke tāri ka nei hape e tō i tāri. E o sipot pe ki he kāki puregi ni mea. Ka ke tau au mai ke tōnga tau area i ki whalufua mea koe ni pe ku whewhape ki ta take tau toka ngā sea ki he te piri koe ni ku whahu mai. Au kumata pe i he Pasifika. Nima.
Ripoti ko mi panga ko te pili waki ko foto whatonton ke la whanganga. Ko lahi ngai foto sea ko whatontonu whakarea, whakalama. Mono iriu mai me whatonga ki whaparangi, mono whatontonu i ngahi whapalang i anga konu whakarea. Ko ngau lahi sea ko whamaroke ka mahoeno whatonga me koe niki whatontonu. Angepe ko e tari koe ko hato e ripoti me pot ngā koe pānga o tari ngahi o tu whatontonu koe nai whaiwheo ngoi pama komi pānga ki ai. E ka waki pa moe kupua o whakatonga. Ai nai whatonga i pēni e kamata koe whataha e komi pānga sea. Au ki kia ha toka ngai ki ai koe mea koe pes koe ni sea. Ki rei pe ia. Te komi pānga pe whoki pes whika ono. Ai whatontonu koe ia. Tawa mai ki he pes whika whitu sea te pire wau tawa mai ki whai ki ngahi whotu whatontonu koe ni he pokama estimati. Ai ko estimati ko e pes koe ni puhato ai whika sea. Nge pepe ngahi i whotu whatontonu ke toke ke he eni he whauhinga koe ni ki he no panga no koe ni ki ni hanga whai via ai se tātau taha sea. Nai e whotu pe nai tari he komite aho sea ko hiko popo sea komi pānga ke whakakau ai whakarea koe na whāti he ranpuru. Whakarea koe ni sea o pēni no lau whatonga i angi koe lahi o pānga e no atu ki he wafe wano wa fitu e ana lahi ake me he whakilu o au ki he 5 miliona o whate fito i lahi o pānga e tau me he wafe wa lima wano ke toki no atu e tau whapanga wano wa fitu. Sea ku mātou ngani i he whikau hā i he whaikiki wō ua XX kon ki he whakalaka ngahi sekta tarataha pe koe private sector development ni ko hui i he wafe wa nima wano wange pe koe iau whamatala ki e estimati na ia i he nima ono point wha nima ono miliona whaki koe original estimate ia se ai ana i loto ai tono miliona koe ni o smea pe ka whawhonga tamu ai ki he pake whakalaka ke no atu whai via e sekta tautaha. Ange pe ngai whamatala na o soat ki mua koe hongo 4 miliona pe he tono ko ia na o stuki he pake whakalaka. Pe me hongo fulu ko ia teke ki au ia pe se tani ai panga ko tuku atu. O mātounga pe i he ngai tutunu whapanke mahino mai a mui o ku nehanga i o whaatungia ai whia mao ko business tautaha. Pe koe ia na e ospe urak whakataha ai komi paanga pe whahau pe whakataha pe moe pake whakalaka e au pe taha. Ke whahau ke nau whangau e pe mo whakata noa ke nau tolu ke mahino ngahi pore o whaama ngai businessi. Pea o kia ngai ngau e kukulotonga whahoko ke whaata e halafononga paanga ke tawhi paanga ke whituna tamua ki ai. Ahono tari koe ni maono miliona koe ni wanima wano. Ai koe tauta anoa ni loto i he wanima wano. O holo i whai me rakwa am koe ni maono ke he wano. Pe he tawhapanga fo ou sea o pu hape ai whakino koe hui koe whika peke ni puke poke. Ai vote koe ia e koe hui koe ne ospe koe ni ai ngaue policy e toi hi whakiatu he mainani pe ai toi hongo furu moe konga miliona. E pare mea, ki whawe mori ki whatonton mai angu, o hui ke hono tataki koe e tau ngā mai. O kora ki whituna ke malanga mua ho statement ni,
ai ni ko o ko mea ko ni ko fika pena tau ave ke komiti te tau tok foki me tau ki ai ka ke ki mea me ke fe mau pe ka kai fonua ke kama ta bayang e Malanga to he report e komiti paanga panga mena he me maki ai. Kai toki o maha tari ko whafunga, na pia pe tau. e o se ni ko ni o pe he pe o tua ko no finge ke fa ma popo e fe me aki o ni pe ma ko ki pe me ke e ko ni ai se ti pare me ai ho me anche me ai foto o tui ko foto o na me ko mi panga na o so no tu ki fo ka bona ku ke to kai mai ko na o ton ke tau hoko ta tol ke fama tau patseti ke malanga statement ni ke muy ai mo tau tohi mo u reporti o to ka o pe ke konga ku funai fe ka mo reporti pa tau ke nga ke tau muy ha me mau mo tau la ko ma bo ma tol kon no ku fe tua ka o tui ko tonu en ke kamatare ke me mai premia he statement ni mo tau foro ngai pe mo ngai ai fa ton ton wai ngai fika mo ngai fakarea o ase reporti mo alfa ta pe mo ngai reporti e ho ko pata hange pe ko ta wanga ki ai ko patset statement ngai pa ki mo mal ki osia pata ko ko le ke lao ka iki ko ngai voti ko tu pe ko ia ka pe me ko ke pare mi ai ko me anche e ka ta ka Trabalhar tal tor ko ni foto ko ni ko miti ku to ke gente que tal o po ta mo ta muy le le ya o me no capaz ko malanga mai statement ni ta malanga ai ka ta wala ke ta to hi o ta fono nga sí sí o ta o fa tan tempo prima que ta wala ni pe ko ni me sí me ko to de to ka ke me ai committee ko pa ke ta foki ta to e ko ai fa to ne fa committee ne tari mai pe e motor por ano ko hui ke tafe pe ke me ai ka kai e fonua o que e te fesiti ko ha ho tau mo nga ue mo foi lao me a mai ai to me a committee te tau foki pe ke ai e ai te mo ga fe hu i o fe lave i mo me a committee ke ho ka te feito i o kai ni ke fo ka ta o wa te fare Sea, tapuke. Pamu, tapu ma fetula pa mo ho ki komiti ka kato sea. Ko tau ripoti fo ke ni he ase ni ta ka pau pe hela ton mo bia ke fo ki tau tolo fare le pe tuku. Ke pare mea ke ne mea ma. Pe tuku fo ka kato pe mo o tau tuki hoko. Ka ko ni ka ase ni ta ne tung mai mi o lunga ia ko ase ni ta a ni. O tu ko mea ia ku pe o hoko ai. o si fa marala e pare mia ai foi lao ke ka kai fonua Kau ton ke foklia ke hanga e whanga pe whatapu e sea. Ke he sea whare rea ke ne tutu ni koe whatongia te tau ai ke pea mai pare mi ai a mista o mai ne patseti. ta ke tau Ko whakata hai pe ki lala. ke po pepe e fa fonga ko ta figa nima ko aho te a fina e fa marala pe ko mit ka kato me for sai pe mi fare area e fa ange pe se ai o pare pe a ni ange minite nima pe mi te on fu e fa marala foi la ko ni ko sa no covid pa fa marala he tai mini pa tau hoko to i pe ko tau to ni o malava pe fai he ko mit ka kato fa marala pe a hoko tai pe mo o di poti ko e na foto e feituna ke tu ifo fata mo ikno pe o hapa i ope hoko tu mo ka te tau te foko fare area
o ku e tu ni pe e pare mi Pela que sa ko sa mo wi pe mai Tapo fetu na se tapo e oi me pa ko vira kato. Ko mai no pe ai pe me a ki ko ni pe al ki o lunga to i pu e fo ai mai no pe po ta se o ke fo ko me na ko ta pe en ke ta ki po ko fi ai ka fa mo fe me a ki ai ke mai no hala fo no nga mau inga pe to pe hala fo no a ton ko ki ta fo a tai ta ta te fi to pen ke ange ko o mea ke taimi mo o mea pehe. Ko tu ko tau ki kofi mi te niwa pe o fu e toko ni le re ia. Ke whamalala koe na mo fi mau ke whaogo ke mo tolu pe mo pare mea mo se ko mi panga. Malo. e pare mi me mai fe tu nei fa mala la mai ai foi la o ho kat me po ke fo tu ko ni ke tau malolo fu la yo wi ke tau malolo ka tau ho tu pe mua ko po ke tau malolo ka tau malolo te ni ma ko ni te ha me te fa fe la ve ki ha ma te fe be ki tu ko malolo to mu ko fa tau fo ke ki to kon be ko ma inga be ke tau fe mai no ka po ve to me no komiti e se mo ne po pe ha ko me ko fe nga ko fo nga o be no pe ko be ai se ko to ta fi ni ma ane ko ke to ko se mo pe fo ke to e no ko wene fo tu ya ko ton mai pe ki pe mo e po tu sete stendi si lo to ya fi ni ma ko Se ko i po ko na mai se ko mi panga. O ku mai na hindi riu. Ko nga nge ga li li ki ngo ne o me ko li li wa fika ka te ne li li wa ai ga me i he lao ko ki ngo a mo wa ai ko nga ni te tau ta no ta to re ke tau ta ri pe li li ai ki fo ki ngo a mo me pe te tau ai pe tau to e foi lao ya kai pe fa to fa ngai ke li po ti o ska pe he ta no ai lao ai fe me a ke lao ai ko nga pe a kia he foto mai he uri potia li li o ki ko ingo li li we ko ma ma lo la o yo ai pe ko po pe pe ya le pe la o ya ta li pe ya o se pe ma uri poti pa pe fe to na mo fare malo week se mo ke ai e palanga ai me ai mia ko ni sta re pa tu ni o pau ke ange taimi ke malanga ko me ringa ko miti na o se ave ke ko mita o ku e ko miti ka kato mo ia e te fai te fe me anki ke me ko ya o ka pau o ku ia ka mo no tipe hiki pe ai me ko me kai pare me pe o ku fe hanga hanga i mo ni poti pe kai e to at me fe ka mani ka ko ko mo ni sta leo ka ko pare me o a ho ke me mai mo ho ai foi lao ke unga ke taferere ke ilo ka kai ka la he fu panga tu yai che ta la que anga ko ta fo nga we ne foto ka nai po po ma ba we pe ke nga ke te holo mu ya foto ya ko ya ka un ro to ya foto mo po po ke ki ma lo ka fa ma pa u nga me ko ni ka pa pe he pe fi to na ya ke ke tau paloti fu ngari mare fa no mai ka kai ka ke tau ikuti tau malolo ki te nima Me mai che un tagato. oi mo ka pe pobre pore dili o frare e ki be va con donna te mau gawe pobre pore tau dili o frare ke o ke fa kolo ni exception pa vinga ku fai mai foki mai ke frare a ge ai mea ke te ki whakale rei he tawa se ni tai se ka koe wiko tai mi se a ko fotu at mo he tau malolo pe a whai rewa he feituna o no te fotu tu e tawa se ni ta ke hapong pong i patau tau fok me ke komi ka tau se ki fok tu pe se fotu at Wa me ai e pre mea ke fu boni
Au ke tuna se wharerea, pa mau me pa wharerea, whai pe popo ke whotu kun me se kum kakato, tok tāna ke pe mātunga noa, popo preanga ke uhi pa mana ke whahu mai mo e lao whawawave auhu, mātunga pe ia i patseti esmeti, ko e lao koe ni whekawaki e pa mo e iriuhingoa, ke whahu whakatoa pe kakato i patseti e ne tu rotonga. O popo tui whotu se, malo. Maro tu e pane mea. Sea kumi pāna. Whaka maari e hoeni tu mai, whaka maari e kweni ke ahamu ki mea kai. Ka me sia pa pe ke se ko popo wat ke putu ko fai le se ko mi ka to popo wat mal. O maro atu ki he hore rea tonga. Hoeni ko whai kore me he sea e kumi kato ke ki toro i atu e ngā we e whakakatu en te pire. O iai me ngai whihu i nai o haki. E ta whaki ane nai, ngā mo whakatutu whō koe ni koe ai budgeti. E waha taimi koe ni mo mea mai, o kui he i mo tō nai tō mi ai, i se ko mi takato, ene ngā we, e koe whō au pito en, koe whō ngai ni ngā we aki, i he roro tō ngā ni pena ni tō mi ai, ene ngā we koe ni mo umea ke he pena tānak koe ki ai, me koe nak mea mai, koe ne mea e whahu mai, hingo whō koe ia, ki he potu ngā we, ki whakalau e ai pe mo ia a pongpong. Ko ia ko wate whamalo, mo kataki, o mo lau ho o mo pepa tu whātua. Ke tau whi no aki ai, i ngai a honi koe budget whō koe ni mo whonga koe, mo whonga whō uia. O mai ke ni taofi hono, o mai whakaluku fua koe ia, ai pēsi tōnu nea tupu koe ke whare, ai lava ke ni siofi. No, pe mo iloi ai whika ka ma a ngai whamatala. Te mo mea mai ke ai au, a koe tōnga he whiawhini o tolo e whare i hau furu a pungpong. Koe Grecia e ki o Sisu Christ, mai ofa tua, mai whohe lau maari maa ni ki ate ki tau tolu, ko tō peo tai ngata. Amen.